ti okwa ode ko boss no oba ne so onyem but o say ne ho ba no otufiri bacho bo nti emu bacho na egun bacho o sabi wu ni say wo ho nyem egun bacho na me pacho wo tufiri be ma no ho no a wo kokotena ba bi fufuro because ode masam ha no ho no otena ho abosom ya na se fie sen nkoko de matena 8 years baby a wo ko han dan no me no tena akra 7 years na nkoko tena 8 years 8 years ti 8 years achi ansa na kwahye ba ho bacho na me ko na menyam 7 months ti me ko wo ma me ho nya 7 months ka ba nkoko me ba 7 months na chi no start ba nkoko no start ba nkoko me ba nya 7 months no start ba na kanu kra kire ye ni o bia na o won doubt wone woda ye no ne bra wo ye ni adeade no enti ukọ nkọkọ no wankọ fa be ma wo ho mpacho da bi minni ansa na kwashi no wo beda na wuni mpena bi a wona na da minni obia wujidi sister wujidi mpacho mengu manimu ase o mpacho die na nimu mengu manimu ase na die na won na efa hoka mpacho wasi onna kabe so wasi se me discan ba dia oba yen so de bia me discan ba akoma discan ba mpacho okay asaw no ho na gina kwashi me pachi wo ani san wo ga no wo yo ho ade bacho de ya wona na tie ababa wa yi se wo de masam ha no wotu wo ko ho ani na kwa akoda ni san ya ba wo se nya wo a wa ka wo se nya wo a yen ko ye DNA first kabra wo se woni wo ba yi di sika wa kotete ni moremu adi ni sika so aba beto abra me ye DNA eno so twe ane twe enanu ayabae no ya asemwe ya tena so edi asem no kan akoma asa Wednesday obeba ya yedi ene no okay yewie ye na awokọ ene wakọfrẹ no bacho me vra wo so afrẹ ofrẹ me a adem vra pena ofrẹ papa es edada ne se obeba mo o maka asem no so me ko medika ko ba bi anu ne ya bedu kumase ya o amiti ya lol fe kwasa me chi ba se woni ya beba betena se ya kasem no afi de free wo hu se na ba wi no ka chem papa so no mu ni nsenkan bia tinka ndo an ko pasan asan ya sa de ni be papa se wo mu wa nti mem kanjem se de mu wo bia mo ne nkan nti tumi nya ne papa no ana senka yenya baba wei papa ne shemu a me gidi ye senka baba ye pa bacho mrs me usu bacho de me mu na me mu na ye oya pastor Julius ma ese mu no ba me ya kwachi pesa o kire na anya me mama kire se o se o mena bi o ma do se ye ti biere obeda da oba wo bu kwase na ko because o ti ready kwase ya oni asem papa bi akoma na ma ani a enwo won se oba be si atam sika ani chesi be ma se bra be yi bi ni so o se akwa na anya wo de a akamfo se oba woni mo ni be ma o ne nyam e tu re fa se oba no pa kana se o da su church ni a enka wo na o ye bi ni mamu nsam dwumade braso awie se Maa Akos meni mabedwafo ye gi adwa na yede ebremo enu nti ba bia wo bia no na waka ye ho e wo studios hasei se TV so na wo behwa e yakoma Onua TV and afi Rabi 1 TV so wo hwe ne TV so a Onua TV and Rabi 1 TV sanso and ko social media platform nso a Facebook Akoma 87.9 Akoma 87.9 bomodia like page no comment na share ma ye nema ye monsters sanso and YouTube no Akoma 879 Akoma 879 subscribe page no name ya bell no so ebraso a you get notified na so share ama foforo so etumi enya bi ahwe bi na odwani eche kwotwi adepa information center wamo abiemu afetia Big Love Radio Spain Otable Radio Modern Ghana US OPD Radio GH ewe UK Free FM 97.5 ewo Techiman manager dachi hene wamo so abiemu ewo ho Asopa online radio Asafo Pokusika Palace ewo France ehonso wamo abiemu ewo ho a enya somketwa bebia wo bia no na wonso wabiemu sa pepepe ede amaye enti bomodi anabra Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 879 Akoma 879 bomodi na ehye emaye yenko na fe hye so
so first story a piwak natural the 3p garlic mixture and I face so grow fine moja draw every one more and a first story no was so sneer your day ebro na yankwana yan evangelist any komo na fe wama ye update I papa emwa hewie ya enama na pomuti saying o de ache o de na ocho foforo ye de nyame ye no kwasem ame mo ahote tim se ye tiefo nyina ho ye no kwa obia ho ye omu esitie enti ewie update be na ewo ho a ye be ma ye tiefo ewie de tiefo e be ma ye de sese ma tiefo tie ye nua ba ofiri nkokọ e ba ye no ya ne baba onye mfie dunum se tiefo be kaya ya abrantie bi anyem no na ne papa efo agi asem no ya ike gina mu yike efo agi asem na gina mu a se efo kofi chese on preso ema ne ba no so be ginyi se so be de on preso enti ya nya se efo de nam ko mu o se chese ya ntimi anya ne hwe o fa ne ba ne mra very good ya ntimi anya ne hwe ene e ka kire efo se efo fa uba no bra so ya be ma sa wo se ye fa yi nipa ni pie akwese ode akola na hyenechi ena ono mom na abedi agina enu sa sim sa ono na anyi se akola no but efo de ye kan say why wadwene se wo mfa akola no ma but yesu yenya wo chiridie yenya wo chidi enti se no se na mo ka se ana wo de ko ye de ya ntimi anya ya twe ye ti anya efo wo mfa wo ni enti ike se ho ike woni efo yenya wo hwe ne kire se eba no nya wo na wo to atopa no anya wo enti na yenya wo hwe anya wo ntia na nya se yesu nwuefo bible wu ya tumi nya wo hwe sa anya wo na to atopa no entia na mom yike na ya hwe no akwa wo hwe no onu dia hwe no efo yi wo pa yi ni pie bra ya pa yike enti efo se wo pa wo si yike nie me ba yike o ni me nya ba mo nya onu na ba hu papa fu bi ya mbasha bone enti na omo e hawda wo mo su no efi se ade a wo ba yi obi ba 15 years o kofi o kakra papa ne ka chere ne se be sira wo mama enti fi ha na wo ba no hwe yiye yike hwe yiye wo yere yike wo yere afo wo nim se wo ba yike wo yere wo hwe ne ha wa kofa asem se di aba asam mana eduro so wo num yanko wo de wura na se so wura na se na wonu na nyame adoma kura ya wu na wata so tiase a wo efo wo ne nam ho toto ayampia ha papa wo ne nam ho toto ayampia nyame betwia wo ka o bi be ya wo baba da ho tell ye be bia ho ma ko de me kan se em se efo na dwen se jama wiase wo ye bibi na wa fa wo adi akura ni but efo wo fa wo ndi wo fa wo ni obi di bi be ya wo baba na se de ya wo baba se obi ba ko fa 15 years na minim de na police wo krom on so yo fa wo because as a mo chi ni pay and I say I for the friend ni as sa na ode ye nkola wo sa and efo so so sa ana wo to na wo na papa panyin boni chese why wadin say chese oba be di boni na wo wa ta na chi oba ba be di boni wa ta na chi a efo wan hwe ya ade be to wo mpe akra ne na da so no ade be to no mpe efo ba ye de na furu no adro ne 15 years wono na da so no okoni school na yi ketimi wia no ho ko hihye niema ase wo wia no ho de adwamambo kaka wo wo yire wo agora kitwa wo na adwene wo fom ba bia ya paki niema guo wo wia wo ko da ho da ko la be da wa na no wachi adai na papa panyini wo so nsam fuwo so wo so nsam fuwo so wo se yentimi nya onyi yike yini pie akua ka bia wa ka ma no ko yini pie me ba no wani o misi efo ko fi ya ni be program sa ya ba hwehwe mba bia organ bi ontimi sie nanka ontimi sie efo ko fi me nya wa so afa wo adi ono na kwesi misi ko fi ndi mu a enne won ka ne ba yi kenie efo ko fi ka che ye se wo ba yi ke won ni pie so so wo be eni oba ya na dwobe ma wo be hye be bia wo hye sa ya wo abeda na ye nche no ko ya hwehwe yi ke
ya hwehwe yike obi amra Facebook bra YouTube ya hwehwe yike ko hwini she line say see na chess baby a wo she bia because then I hear sorry na no be first say ya man case come an ko efo amani case come an ko nipa limbe bi o she eti say winning baby a are ba pa yiri udi se mu sa production line 020 39 33 582 020 39 33 582 020 39 33 582 baby a wo frɛ baby a wo baby asa abonje ise bia anu ade na live is sia na wo yi ke wanya ho akɔpɛ baabi ahyɛ wadi bɔne ente sɛ obi abaya 50 years na adwene wɔ fam nti yi ke nya akɔla o wɔboro 30 years ɛna wɔdada akɔla 15 years de ne nkakra saa na wo sua na ade ɛna ade kɔhyɛ dɛm na wanyɛ mo no yɛ kɔka ne papa panyina wadwene wɔ fam nyasa kurukura ni utiri wunyasa papa nka nkyerɛ Ghana mai ɛni wiase da kuma nsɛmfo a etie na nsɛm hunu papa panyi kisa o keka na obi ni bɛ ya wo baba ne baba ne nana wo nana obi ni bɛ ya no ɛda hɔ wo nana bia no obetwa 15 years ya wanye wate de wo dia ya obi baba no ɛda hɔ so wo bɛma twi yi kepie fa yi ni amra ya fari nyina no okay meda say enunti sa wuju hu ya boni ase wuju hu dia no ba wuju nkyira yen ti so wuju hu dia papa wonim say mra ntumi ike bia ntumi nya ne hwe because Ghana mra no na mo hyehyɛ ya dem ya mo pa na mo na dia de ope yiri bi wo ba na pie ni ya bre yesensi ye hiya yi ke ya hwade efo kofi fa yi ke bre ye efo kofi fa yi ke bre ye na wo efo kofi kura wo mfa ne hu ni mako efo kofi mfa ne hu ni wi fa hu ni da wi ase ba wo si wo yi wo ba ne mpie na wo nsan ka abusua na koma nto mo yem wo fa na wo dia ko na ma atem wo fa kan ta fu chira wo mo ba baba pa yi na wo ni mi nyansa fa wo ka wo beto wo efo wo nto wo da so wo se wo mama me no oni ni kunu obo wo nto wo mo abro wo baba ma aye mi seiye obo baba aketua 50 years na wanyem no nkwase anyem wo wie ya wo ja ne ho akọ wo ma na dura sa aka ho ono na ehwe ne ba na wo fo wo se yi obo hi wo ko ho mbo aye na duro mo de koma no anti mi akọ ka wo de no ama de na say doctors it me yi ni nya free akora yi kesha no wo sa na wo shisha no wo wu ada na wo yes ade no na kude na we was eja ne ho na wo se yi ma me papa hi wo area ho na wo yi omo hi me ba no oni ho okọ eye wo de efo wo ya wo me otuaka wasa otuaka patapa bi to aban na wo patapa bi to aban wo ya me otuaka wo ka bi okay etiefo hwene yie ade na wo ye ne hwene yie ba bia yi kese bia wo mfa wo asema nya ne sa fa ne bra okay enya bufia ne sa okay meda se papa enya bufia ne sa na me nhira mo pa na aha ya Akoma 87.9 FM enu nti wahunu ika boyamane frɛ no bra na fei yehu kwane a yede no ebe faso na yenko na fe ye ne yen first story enkonkodi enkomo ye maame Margaret abebrese uwoso ame anomanye na no nyame hira pa ye nuaba no a ne nofo cancer no ye maame wo asoame anomanye ma Margaret abebrese ono so ede ne nte ho bai antie fiata ese oba papa maame oba papa maame Worcester ena wo antie fiata Worcester ena wo nyame nhira won so papa nya yenkwai na ye nua bayi enkonkodi enkomo oba mamu ahawie me de so mako me pacho baby ametimpo mante mako mpacho me de so okay wodin mpacho me din de Monica Mensa free na bai mpacho me fi akra ba baby ameti de hacho na wotie mpacho enti to na ade abekuma se me pacho ene na asem no enya asem abrewadwo Monica mako anu de pa okay ene awia yi matiefo nyina se obi a wo free enkran pacho hacho aba bedru kumase krodua mu ade na asem no nti obi a ten na so a
ewi ye tie ni aboa wo yo ma kumpacho mdase ma kumpacho meni be ma bi na wo ho mene na wo baako onye me ho ade ba ne egu ahoboa so a ye de ye be ware na mpacha kwantu oba mu na me ye de me bo na mane ti me bo na mane no prince so se me ye de me nko nyame adom o ma sika o mo gimi no mo so mbeji 20 million na me sere ya no mo se me 5000 enye de mbra na me ko na de sika ne ma me tam ne so ya me ko no akogya me kwa me ne me ma ne mi sister pehene na ma nyame adom mi ko du ye mi ko Kurdistan na mi ko du ye ye frɛ ye ho kasa bibia nje o ma me ko no so ne efie nye ntimi ko any 2 months time na me send iska kakakra na me de bae ntimi de bae no na me ka chene so onyi bi no yuzu no fanka ye no ye den enfanto nti ma ko me fra ye di nkomo kama efe chire no be 2 months time na me send 25 million na me ka chene so on fanka se iska na balance na aka no on fanto nti ma ko me wo ho na last bi nyamenya be 1 year no friend me ka che me say asase omoton asase wo mo adwumam nti no opeso o tobi nti almost o mo je 5000 asase ne 350 million nti o mo je nto ase 5000 na me ka che ne say oniska o no so oniska o nti me mo ano no nko ye den ye nto asase no oto a me ne mienu nyina de ela ma ko mpa cho me sene 5000 no na me de ma no nti me de ma no wie no mo koye ko asase no so o twani nyina de sende me sika okotua ye enso no ojo de send but when month no when tua amount no okotua no when fa no answer ni 2000 no de send me ba me ne kan no wan mam hu mu aye bia na ma kompato ye twa no so ntimi wo ho a ye didi nkomo bi san kolansi no bia ho sitie afa mi wo ha dakro na obi frɛ me ka kya me sɛ me kura akɔfa oba a ɔne ne ye den etie na me sɛ ntimi aye me na kakra na me njindi ana me bisa ne sɛ didi na ekoso ana ɔse de ekoso no me ba beto ntimi akonya me anim kware ni na me da me na na me di ho abobo saa dakro na me frɛ nipa na ɔbɔ mama ne no na me bisa ne sɛ asɛm ɔka na ye no kra na ɔsɛ nye no kra nka ɔmmɔ mama ne ntinu me misam kum na ma akɔ me frɛ me ku na me su saa na me de go no so na me sɛ de asi bi ɔka no kware no mfa nkyerɛ me because me ya me adwuma me ye kwa me ya me ntumi ye na dakro sɛ ne me message sɛ de ɔmo ka na ye no krɛ ntinu yes bia me fa ne bone ye de enche no nyame anu kware no ye sa na ye me ya ma me ye de me de bufo kasa na nim kakra e wo fon so ele nim kwete na ye didi ho ye ho nkoma na me kaja ne sesesi ano aka kakra na me ta ma ye de aso na maba nti sesi ano oba na wakofa no no ne ti se dem wo no sesi a me ba he fa e na ode me ba kwatena na me ka ma o kaja me se me ba bebi a me free ko ye no oho a me ba na me dan ye den esi wo ma me nti me ka no nhyada mami mu aye papa bia because ba no so ye den ne akwala ne ti dem o me nsumi ntumi ka se me ba ama me so akoka oba no ho e wo ho nti ya na me ka cha ne san fra na me se di se woni sika krampo na wo de ma me mpe kakra na wo so pa bi so na ko pedan me ba na ma ye dem akọ ma ko me kan ni nyina boy na ye den amfie me ena eja me peska na me de send na mo pedan na odo de eto ma but me ko hide man kan je ne se ma ko hide dan e wo ba bi sei nti me tua da ne ka de to nti me ba na me frɛ ne se me bo da sei nti me ba bra be hia me airport na me adom wo bae no be hia me nti oba na me se di se ade me kwan no se na he fa na me ka cho so oba na me ka je se efie wo de a oba na te wo de me ntumi nka se me de me nyama ye de e kɔ ho nti me ko madam fo wo ama sama na ma odi ye titena ka ni mu na ye ko wi ko fie ko yi nyama ni nyina gu edam nti oja na me pom ka che ne se on tena ase oso on tena se o na hwe ne time na me san se di adan na oso okofie na me si obi a me fi kwan aba a wa be sisi abe hia me adan ti na okofie na oso okofie na ma ko osi kwan so na okoye data me ba na me ntwa me chip we nti me sister phones ana na me de ye de me de frɛ no nti me ko me ade me ba na ade chi ye na me ko me ma me mo nti wan fra nti anwumre na o frɛ me na o so obisa se na me se obi a ma be nti afi na wo frɛ me ebisa ma se ana na ma ko me twa so nti ho na me ko twa me chip me fra no ne kasa edi da be na obeba me ho ne ya kasa ne hu de akoso be me bisa mama ne mpo ma ko me fra edi sa me fra na oma ode ne member na me de nkrakra ma na nanfofo se me peso oba me nchempo na me ye den me ni di nkomo makosho mo almost 3 years waba won kasa me ho na ma ko me fra na ode ne ana me almost 1 month 2 weeks no ma ana me de nkra ma me se o mo fra boy no no mo misa ne se so ni misa woni me ntina bia ma
oma mi hu na de ho ne mi because on to me keep me fan hye dem no oba foforo nye de ends na e ha me na me ma me mo friend no ti me ma me mo friend ko la pass emi sister fie na oba nti omo ba no mbisa no say ne wofa mo say omo ba omo ko nhia mu ntino omo anya kwan nti omo mbisa no mbisa ne say ma me ba ko ono mbisa ne say ado wofa mo no omo ye ba ko pa na say ba ko anya kwan a nti obi anu obedi wachi aba na o say omo so omo ko nhia mu na ma omo tutu na nti omo bisa na ma me no ka ono bisa ne say ablante ababa we ye wodi eno no ana o say wo yire no o say me yire no no so we yire no na watu kwan na woda oni ni tim otumi akofo oba ababetena da ni mana uyo obi ba say ya na nti ma ne yeto mpo edia ya kasa ne yesresere na ma me mpo ma me no ya besiriwa okitapo ma no se anya asema anka me de me pwe mpo be de ebe bo no de dia agronti yenyina mpo yesere na ma ya kan na ekosi na ma me no de yese ya kan no ne ya kan na ma me so oso okọ nti ni week time no ne ne wofa mu nyina be de ebeba maako ode ne ochina enne ochina this month 15th me buy any menya 4 months Marco on 29 emfancy hoye on 29 fancy me fie a me wo mu ye na me na no ense na ni 4 days na me friend am ka chen say di say si an ma ba no sorry Marco last week na ma me friend nti me ma me friend no say yawo say si an me be buy me sha wadada na almost be we nti me sha mi hu de akoso nti de wo no ka kire me na mi hu o se ma enya sa na me wo fa no so mu nya akwan nti na o mu ma ye no ade wa ye ho ade me pa cho onye me ho ade na wonya nti empra empra de nya no ane so wabie na no aka kire o se me ntumi ne nti na biem na no agisi ekosi nkonya nti me ma me ka sa no ana o ka kire ne se de o no mi ku no ka kire ne se o kwa ne wo fa mo so mo beba da sei na o ma ba na yakọ me papa mu krom ana ma me mo so onya wo mo krom bia because wo se wadada o ma ye den ache ntinu de o ka no on ka ne no ye de no hu ana o ka kire me ma me se ontumi ni me ye de entina bi ana ma me se sa na o ka kire nti ma me oni ma me ka sa wie no ana ma me frɛ me no si Monica say na ya wa ye den afrɛ me aka kire me na me se sisi sa ana me so enya hwe so oni me ntina bi ma enya hwe na emom no sika me media sen no say oni odiye se no na de oni na me hia nti onye de onfa ma de no onfa ma me no ni do onfa ne ho na me friend na me ne kasa e Marco na me friend me ne kasa e no say e fa ne sen wate oni ade bi obeye nti ba bi a me pe bia no me mfa nko waye ready so baba na me ka chanse sa na me ka chanse media me pesa nka me de ni be ko ba bia nka me peni se me papa mu so nko baba ni esie sa sam no na yere ya ka na obi anya ne ho tiase so no mo mu hye mabufuo se me mfa ne nko ba bia me pe bia de a ene no so ma ye ready ntunu so wati sa me de na ko ba bia enya me na ma ye de mfom so nti ma akompa cho me ba ya be se obama me 10 million nti me sra mo se me da ba se me sra mo sam bo bo amena ma ji me sika he nti sa 8000 no wo be kire ya kwan kra fa so bedi ne ho wo de banka kra wo de bomu bai wo ka se mo fa ento ho ma ko mpa cho 5000 dia me de bomu ene ma no me send no once but say dia me de ma so mfa ye chop money me send 25 million e bomu mienu ene mu yusu ya na ka 3000 nti 3000 no ene me so mfa nto nti ono ampo ka kire me say me mfa 3000 e da ho no e da ho a me mfa ye hwede a ode be ye mobile money nti mfa so ba na e de ne ya che na me so sa de na ye nti fa ye ma ko me bisa nti what start ye me bisa ne say adwuma no de ye ne ekosen ma so wode ye mobile money adwuma na mpa mobile my mom enu de anyame anum kwali me mfa mani ho ba me ma no amanfo kura de adanse wo se no ye me bisa mba no kura no oka ana me bisa no se e de nti se me di ska ma no na kakra na me bisa ne se adwuma no kona me ka cha ne so e di asama me bisa onye bufuo kwan so se wo kura no wa me ska kura se me mfa ye adwuma kura na wo be bisa wo akwantu mu kura na nka wo be bisa me nti nka nya no gbo ne kwan so maako me bisa no ne bufu ye nti me misa no asem bi me pe waja wa asem bi aye edi dima na maako me ti se mo ba ma ne no wajai nti maako se friend say 3000 dia man se ni ambomu we 5 me say 25 million na me can say omu fa bi ndi because me for me fie omu a ena wo sponsor be man wo man sika ode beto aduane adie ade be man wanya adwuma wo ko no wanya adwuma me pa cho no ye adwuma wo ye adwuma ben ba cho ye adwuma on electoral commission wo ye adwuma on electoral commission ena wo ko ye no wo na send chop money me pa chan
because that time na yɛntua ne ka wɔ hɔ yɛtua ne ka but that time na Maa Akos mebɛkɔ na nyama mu nyɛ ɛna me nso ne yɛma me ntia na me nso meboaboa ne kakra ne sɛ ɔno mekɔ no ɔno na ma me sika ma mede yɛ den mede kɔɔ ɛne nti na me nso mehwɛ so sɛ mesɛn ne bia ma mo sɛ ɔmo nso bɛyɛ den ɛbɛnya bi because me tama me ne no wɔ no me ne nti bɔne bia wo ne wɔ ha sei no me ne mpachan me ne nti bɔne bia wo ne tena ha fie sɛ ansa na wobɛtu kwan me ne tena almost 15 years ni me ne tena 15 years ansa na me yɛ den mekɔ we didn't say 15 years and sana. Who took him? Me call Iraq. Hey! Nyami Adam, and ya would dodgy bomb so papa. Bomb to pay do send our dodgy or Iraq. Nyami Adam when the baby I call you no ye. Hey, the gun of force your baby a behumo. But could be anyone who back over a reasim or wound gun any. Iraqi. Do one another do Iraq. Me pacho be bra na yes agent no na de me call. Eh to aka so do ko Iraq yi man show. Ba first start ni de Maa Akos pacho no so de me call Egypt na me bra na ni nua mo mienu wo Egypt. Ba first start no ka chem so de me call Egypt but ye we ni nyina wie no na me ko mi du airport wo da de na me hu ni se we no so no Iraq na o de me call. Ba da time no so na manya ye wie. No wanya ye wie ju ko nyina na nya ye mu a. Na nya me ye mu nso na me adom so me call ye no. Konya ni papa na wo mo ye de adwuma ben na akoye na me ye cleaner wo fie na me hwankola net sign kire yen se de na sitie adwuma no bi o wa atete wo ha ma ne bi na ne ate de Maa Akos mintumi nka se bi ade a nipa ne ye obeka to mo so but na nkrofo mo ye mu ye nyame ye bia na omani so ana omo ntete mi anytime bia no omo ma mani gia ana me kura asem we kura mpo ba ye ne me bo o mama ne nti anytime bia kura omo tumi ka cheme se me mpie na de bia na me feel free nti no omo ma mani gie se me ka se me bo omo di me abro de a me ba ye so nyame ado me ne omo kasa o ba no ani wutiri ye enti ye hwe ebra wo ko na wo ne be ma na wo sen ba cho me ne wo ba ko oba na be ma mpacho obema na kra na nya sen that time na me call no 13 years wo free ha ko no 12 years no 12 years 15 years and ane be men etna ye ansa na wutu kwan akọ Iraq akọ to abrabo no so aden na wanye ho ade 15 years no ko mpacho that time no na meka se ne mu nyama mu nko ye dia ba na yegu ahomboa so ayaboa we ho anyama no krasi o sisi a na akwantuo no ye de mba mu na me ye ene emesi wo sempa cho cheche no menti ase nyama ya to ye de be ware ade ne de na mototo ya mode be ware tuma ene se papa mo papa side na mama side ena me nso ena ono nso de a na ya toto but ni enwie peye ena akwantuo ni ba ye no na me gya ho na me ye den akwatu ne ba ya wo ka se wo ko no aha be ma no obi a wone watena afe na nka mo ba be kura be ware mototo mo ho ne ma na akwantu ya ba na wo kro empusu no aha no kwan bia so first ne de Maa Akos mpacho me ka kire ne de o bisa me say country be na me koso but that country no so osuro entunu me ka kire ne say be say Egypt na me bra ne so de me ko but that time no place was no so on ti ase because osuro otie news ni ade osuro enti ana mpo ka say me bra na benya baby pa na o de ama me say me nkodi a enne me tumi ayede itumi akọ okay nti ono ne ti ase mo no ane ma me 1000 Ghana no na de yede ede ma me koma me bra no ye ma me ani e ka wo boy yo do ko ya no ati afrim no obeti afrim on ti mi nti frem se ma ka na wo boy yo do ko ya ati frikanim after says ka ma sen ni amani nyina no anytime otumi frem me ka chem se Monica ebi wo kra ko bi fi school back kra na ebi aduane kra obedi no ma mi tumi dimirika na mama me boss sika se bia da mpacho seniska we koma mi kuma me na ma yeden na mama ni ska no akwasa nti sa me de ska no kra nyina kan Maa Akos ebe bro da ska na me boy chop money no ba chop money me fa ne se obi oboa me nti no me ntumi nka se me de kan ba de ama bra me de ama ne so mfa ye bi so okota asase no so Maa Akos me ba ye no so no me so onko no nkwacha okacha me so on to asase bia ye asase no so no o se ni we ya ma me assassin picture wo me phone so see ya receipt no so bi wo me phone sika se na wo de man se on fa nto asase no scan patch of 5000 and 5 assassin half plot na quarter plot full but o say 315 every month bi on bet wo mo
almost salary mu adwuma yati sikani free o market you mu 350 35,000 by almost into asiato eno no ka say me man 5,000 or pay 5,000 na me so me ye den me de man nti every oko no mo start here den at no every month be won in salary. Okay, nti enei say o balance 5,000 a obeje me pa chan so see an do so ni mint na bi mint no enye hwe nti on fa mi sika so see an enye 3,000 8,000 no de be ma me nti me hia me 8,000 na ye show wo ni be ma ne tena ye 15 years ansa wo ko Iraq no wo ne so ye be ma bi o ye basa e ma sambo na ni so bibisa wo ni kwan bi so sa ma ko ne de se me kasa de na ma se bi ma brenya me onye obi a oyobi o oye din on pe kasa ano ofi adwuma ba nso a na wa ye den wa be fi on fa na sorry nsu ni agro on fa na sorry ni agro ye wo bi on fa na sorry ni agro onye basa but wo ye be ma wutumi se mekunu die meni wa wontumi nhye ne ho so ye wo mema ne bisa ho onye basa but ne yure die abrebi opesa ne yure be no abrebi ohia ne yire ya opesa wonya no oti ase wo mpa so wukru na onye that type a wo free ne nchen be bosomi a wontumi ntena mi pacho dabi o dabi ne saying Marco, I pacho ni na ka ho bibi onye 15 years onye basa but ukoko say we Iraq me go na 3 years 3 years me pacho when you are saying even 3 years na konya ye no wo koyen when you are saying ansa na telephone no wa ye bi frɛ wo aka che wo se guku na kofa ba nya 1 year afi 1 year ansa no ye den nti wontimi ahye ne ho so ntina me bi sa say woni mu kunu mimi nim ne kunu akua nim ne kunu na yire nim ne kunu wonim se me kunu de me gyan ho be ayi bia ontumi hye ne ho so ye wo mama bi sa mama bi nso ene ye nuane mama ye ebi wa abrochire yi na say obi frame wo se Marco wonim se ma ba bedru me wo ma wo abrochire ko 8 years me nyankopon ni me fa bada me fa bada but me call Ghana ni me ko hu se me yere afa machi mimi 8 years no be ma metumi akekere me be ma bo me sere ho ma fa bada me kwa me wife afa bi eye ne ya ene wo frɛ me ye wo mama bi sa wo ukunu no otesa me pacho no ontesa otesen ma ko me ne trans de me hu se ofa obabi ede ne feelings mu se de ni na mu setie show mbacho onye obi o ya show sa ena 1 year no kofa ba wejidi mpacha oba no ya ne for boys onye obi o ha adwi wo mpamu sa Marco nti oba na de ne ho ko hye bukunu no anu de Marco mpacha ho de me ntime but onye obi o ha adwi sa de okay enti wotse ya wo bisa no ka no krekere o anu de o ka no krekere me se wakofa oba no o ka kire me se wakofa oba no okay enti afi okache wasane what dia me ni jai anase me senate ma ko me bisa no oso e friend say oni ni me bisa ni se aga no wa wo no se ano o twa ma ko enyi 1 year no ne wo oni na wo ma ko oni na wo enu de manfa am sorry oni wo ko wo bai na akra na nya sen you say na me kasa kola nya be 1 year 2 months or so wo bai no wo bai na akra na nya sen me bai ne de na onya 1 year me bai ene se wo ko ya me bai ndo no onya 1 year wo ko ya sen ye wo ko 3 years ni but onya 1 year me bai ne do onya but me bai menya 4 months this month hey eni e wunya sure se dindi yi nyina chiri na be mai dindi gwa ebra na wuji ukuru di ba na wuji di ba ya ka se man percentage anka be man sen Monica many abri o mensre ya ka se man percentage se di o si gini die no ya ka se man percentage anka be man sen 100% ana 100 over 100 ka be man 70 okay ebra wo bi ka kira wo se ukuna fa bema sorry wafa ba wanye ani for starting in the manje ndi okay. But wo bi sa bema no a o kan ye no wonya broken heart say na net ye e de na afa mu wo ho
maye enu de ma ko nyamere mu kwaledi eye me yama ko no kra no se bi omi bu me sa munamuno wa dade ni ma o ka kire me no eye me yama me bu me nsa dade na because me sun ya kasa ntimi me yam hye me prekope ma me bu me nsa amuno ho na be ma no ka kire se eye no kre mafa bie no en de ma ko mi ntantro ena de biem efiri wakoro no kire me de na ewo ekekam wo nipa bia ho ya kasa ni ya kasa ko sa nti ebe o anyi ya kasa ko no me kire se wonko na wo ho wokuna wogi ne de 70% wakofa ba wabisa no waka amunumu wakora no woyam hye wonti wuchima die biem na wo fam na no obi se ne de ono so no okọ akwantu mu se wo se ne de no wo twa akwan mu kura no kaka ebo no we hunu na dwanyina ye ne he apart from se wuchima amunamuno no enu ne de ma ko enu mi tima amrama ni echire no se bi wo ha me ye adwuma madwin ni adwuma no so ebi me free stop to kra ebo ho 2000 ama me nsa we kra no emu ehwan ye momo ye den omo ba na ejima me ntitem bia me ye adwuma madwin ni adwuma na me ye den me ye no so ma de bia madwin wo fie ti me ye adwuma sa na me di sun ne yawo na me de den dia me ya kra ne sama ko boy no me ne te fine me penasa mo nso me penasa mpa na me de ye den me di tum ne ma me wo ne ba ko pe nti ma me pe boy na ye den asem nti no e fa ne se ye me esika no kra me sene ma no me obi a anka me ye den but eni edro a me wo ma no nti na me ye den me sene se esika no me ye den me de ma no what as adie ben na wo wa ha na oyema wo a ema wo pe na asem sa odo ne sa ma ko me ka ne se ade ba kwa na me de pe na asem obi a no mfa na asori ni agro na oyobi nso a ofi adwuma ba Akoma FM o edem ompie so wankwa asori o inside onye basabasa okrokro yanko me pacha krokro de no krokro me de but enu no ne krokro de no krokro me but se bi asori ni se bi ofi adwuma ba o hye dem no enu na me ka se no ya de no wonso mu otumi bua me kakra de se ni na ka ho bi o asa obi bedo obi no na wode wahunu so te ase obi no obi kwa me bua aha nti ne niema bi ana oye wo ena ma wo bedo no be pe na asem sa nti wo ho no lumba bon na nyos me kaka niema bi ama me de no e ko dodo niema bi nti odo niema be na wo ko do ya na je se na ama wo titito Monica Marco what does open no Marco se si ade me mpeni o Monica kana krepia na be men e bi kwa na no atena se asese hu se oba we de me ne no bobra be ye de ma ye nyina achi no me panche oni ase atena oba we nye no Marco mpacho de abai Marco me friend no me ka che no o ka che me se oba na wakofa ne de onye ready so obejani ni oba na man be di anko wa man de wan fa ma no so onye ready so obejani e na man so ma ko mitumi ni nka se me kwa ware mienu nti no de o ka kra ya me ya kra no se me mpese me bo ni pa ko ni din la so obi ba me nchen ba nipa no e ba ye no nipa ne frɛ no ne kasa ye etu no fu ase nka onya do ye no na nkomra me nchen ne yanka asɛm no no obi ayen den yentna sa sumdwem but atam na nipa ne kasa no phone the speaker nti me record ye nti no nipa ne nim se me record nti no me wie na metna se no na asem o ka wo mu na ye me yakra ne se o se onye ready se o ka cha me se me ma ye ready se metumi atwekra de a ma ye ready se metumi atwekra de a ene de o wa ye ready so be wale mienu no kra nso no onye ready se o beda mechi ene no o chena eno kra na ma record no wo me phone so sesia eno kra no kan ye ehye me nso nti ma ko nti wo ba ye nyina wa anhye so da wa ma me woda be si by this time bosume nai o adena wo bedru ya no kra wa ne wo ko wo fie ho no wa mfa ne wanka wa mfa o me tra se kra ma ko wantena se nti o ko ya be ye 1 month eno kra no kra phone na force so ne se na solofo ni bi na phone na so asolo ko eno mo force so na se bayi edi ade awoye enye nti ko nipa no ko yere no na no nkonko kasa eno kra maako anadwo no bae eno kra bae no obi a waba me ho otoa
ɛna ɔde yɛ pisa ahyɛ na som na ɔbɔ game ɛno kɔ nyame no mkwale ma akɔ mebufu ya ma ne me kasa na no rofro because ɔba yɛ me ba me ana dade no so ɔba yɛ no ade ɔbɛyɛ ne ntino na mama Akoma nti ma me de yawo yɛ de kasa yɛ ma ɔde abufu kra na yɛ de sɔre kɔ yɛ adan wo gidi se bi a ukɔ yɛ no wakoye basabasa kofa bementi no wo honya na kono biemu ana wabie na no aka die nti a one wo ntena biemu no waka bibia kire wo bi mpacho da bi ontimi ma wo charge bia mo charge bia se eni se na ekoso aden na wo ba ya obe onu na be fa wo airport me bo mpacho no na be fa aden na obe fa wo airport na ose di na chini ni nkofie na wo ka chen se ho de wonko Mako de nsa ma nkwane se because no oba ne nete edamu e yeda na huni Mako me eda me ba ka be 2 days na me ba no me bisa no se si a me ba no ge na otifie ho no ode ne kwan me fa no ode ne ko nti o ma me so be fa no asa ko pe ga no so ana me ka cha ne se ga no nti wo nti me eda be bia me fifiri ko me ba na da no da sisi wo ma nti that time no ade chi ya na me frɛ me ba boy no na me se ko bi o ma me no o wo fie ho ana so ni wo ana o se o wo ho o so o ho na me se ko bi o ma me no wo ho na me si yo na me ka te no nti me ba no wo na wo fra kwantuo mu aba ena be me ya be fa wo airport what is wo girl there but wo fa wani hunu ba no enti no wa ba obefa wo kama wo de wo kofie ujidi sese sa ba ne wo ho enka be me be sign de wakwa akopi so e wo dan nim ma ko mpacho mintumi ntwantro me ba ye no o de me ko me fie ho no ni 3 days time me ko no ga na nyama wo fie me ko to ga no ga no o mu fie be sa abonti ya de mu o si abonti ho na ga no so ga no o mu ne ye nyina abo mu ba ko ense wo na ye fu chicken ga no wo ye side check wo na wo ne be ma na 15 years oba da ben enti so waba na wuku say money di machi mi yenkofie anu anu se wadi wuku na chi na woni na kofie no wakwa kwahwe de wo ho wo se menko mako wonyi ni se no so ha be ma no wa report ya ma wo bi asa de na wo ye no e ha no wa ma mpacho enu de min just report mo because mako so opese anka me be fie so unipa ni sanka opese me be fie ho a obi a wo pese me be hu se girl no wo wa anka wo ma girl ni nyama ngu dem ho aden one for ni akwa nkwhwe se sa da na girl ni wo ho a mako owo ho na girl no wo nko me de ni se sabe girl ni wo ho a onye sebe be magimi fo so do be kwa kopi so makobo atwede hello Eddie Akoma FM okay yeguso Fred na ye no wadi nkomo na ye hunu sadi asam no emu enukre esitie money media ehwo ne de what uhuni gano kra wahune da mami nim gana ansa na metu kwan krampo wonim no kwan be so gano minim no se kwan be so chire minim no me fia metimu no gano no ton mu nti no ta de ba fie o no ye de o de be chima wo ba me man to bi da nti anu na me di hu girl no ana free yen fie komu efie ne mu nwa anu na me de ye de me di nim girl no but na me ye obi a me ni didi nkomo nti meti ya o mo kireche me Ghana na me hu say sa girl na Hello yeah Eddie me mo hawie Ngo so me na pom te say Nadom ya da Krista say awie anya bone ye ne Monica enedi nkomo na Monica kire say wone what number mfie dunom watu kwan ko Iraq oba ya wakofa ba foforo o say unini nshi ye biem nti ade a waye aye ne ya papa edi enokra bi e wasema Monica ekane mu ana so ni na sama kan asama de ba won nti asama mache mu akire wo no wono na te Ghana 15 years mo baba ko ene wodi tu kwan ko Iraq okwan no wo bi aka transfer akofa ba ampa wofra ubisa na ozu wujitu mu but aso oba ye no kra de wodi ache oba open ni kunu
ni nyina mu no afa wo so ne ntina bi eno achi nso ose ne 8,000 Ghana cedis eye 80 million no kra wate so on the chop money nyina ka ho anka bro pa eno nso e wo ho a enei won pesa wo de be ma no asem ne tofa bo e na me de ama wo no sai na asem ne sitie ndase well if I know can be a no kra so me be a na you can use American some but can say the sitie bia say the why not you know you are saying start from the beginning no man feel anyway queen on me sister pin equally from anyway queen but what you edi metio pa you queen me be kind on the band Wednesday oba no ba ka chen se ne bra so di tu kwan you to find the bra so di tu kwan na say ya be chudia you get to know say sa ko fo ku isi dia ni ni tu any from ko ne ke say asam no ko you are live one of the ka chen tu no bra so me ka ni to process for accounting no mitika na me from ka chen say me mu ane ba no I'm speaking my name one about meeting one. Mum abo me bo no say am for countries Iraq no when they are. Imagine more. You want to back at him so enye ho. Na no bia no o enyanum tafo mi no. O mo Egypt. It's one of them. I'm say fine so we go ko enyanum ho dia no problem. And the no ko no. Nya dia bia bra da enyanum da kwakọ. It's that no man you film. It is good man you do. We buy Madame coming at 1,500. They're very process. Peters. We want to back at him too. You can answer. It's made for 500 sauce. For 500 sauce. We could actually tell me 500 by man and the sauce. Until you minute say, a true 2 years. According to me, I'm not going to need to imagine. The at least one TV. We are from Cassim, so no brass in Adichia. Omoko. If I see you in Adichia, more quarrels with Tucano. Once I find with Tucano, you will be Adichia for that is a moko. Finally, you could know one honor. In the kind of family, the travels. We buy Saiki, I continue your muscle. In the following week, what that was Wednesday, the buy an mammy. When the set our hand, by a summer. Also, Baba Damas is a mamma mobile to quay. That's so fine. We are going to media, some imaginable watch now. And then, but we are in time here no one day. It is a mamma now, that's what you will maybe I can say. No, in a mamma mobile. Uncle, in the office and a 1 year. Intino. We are going to know it. Wako. Then my mamma damasi. Then my mamma coy. Now the kid IV. When it's walk on my mamma. Fine. We look on Medina. Wako IV. Or by Sandy and Opa. Or by any sister. Or by some moko. You can go home. Fine. For you, the Malcolm, according to the Malcolm is bad. I don't have any choice. I'm from Manako. In your cocoa do. Airport was around 7 something. I could eat. They tell me about for cook and send off a bland buy. Because it's a membrane of the one cousin and a membrane buy or two original 1 and 1 acre as a beer. When you put in can't we know or ban echo? No TV. I'll buy a friend and go in because mother. Now said in the medicine, only me. No one could mention medium coma. No, papa, poor. Or by the guardians in good and a brand is a country dinner or connect money. We brand me a about the fro. Only good mention. I didn't really say brand and say country dinner or the local. No, you did some same good is our brand. That's a minute to me. If you understand me, brand and cassa.
You didn't get money down poor. If you want money, the man be put a back as you be. I don't know people's relation with you. Yeah. Only. Then the people I will go more. Give me a departure only. Look by the Cocojano. Whereby I say departure no. Need to be Cocojano. You are the Cocojano in addition. I'm so fine. For anything can I know. You don't know about you. You feel the millions of them in the Faka, poor and the Bassy. And you follow Chukan. You're following Tintin. Suddenly a dema. And from Saba. A buyer in the family, me also opinion and the catch and say, see Naba. It's a day near Bello. That's okay. My catching in Panam today, the friend catching us or Canadian. Then train. The young share near local cuisine. The young party be done a Hanamore. The young is a funny night lassie. Now I can't ask him, the seems so bad too. So the Muslims of the Chama, finally details you know, all our canon. Into the new part. Or from the country, no. The one from this answer. Or to this was an American. It's a whole new thing. Come back. What tells them? So this time you may let me come clean additional time. The became a back. Into the world. In the current country. Then the country and say, I didn't buy anything. My young from so. But you need to from something. If you want Saturday, because you got position for them. Then you call. It's an answer. Then you have your voice recording. Now the partner of my cousin say, do and your intention as a lady about Akoma. It's apart from the man. Once you begin and empathy to be after the man. You want to catch and say, empathy upon is a man conquer and my dear son. When the parents are in which means, and to do the big and an idea. Fine. And let you know, once we are from me. You see, why is it in the Akoma? We are from me. We look at it, we are from me. You see, this is the cause in the bad neighbor. You want the country was we are from me. See, it is them fine. We mean, say, because I am reality on your side. But in the time, you can be a sense to me, or from me, or for so. So, Simon Malayan, interest I am the meaning house. Maybe the Ghana had my fascinating as she says, no, mean I Casai, no, Panina Casai, no, okay, or G2. Say, any day, you never sign a mark of course in 100, ultra so. No, almost in the beyond to be, they will be began a hand more. I have once a reaction. And no one for that. We are free. We are free. We are free. If you could do the big crowd, we must open back. It could be a fee. Send me. What's sending you to customer from Concotas, you know, the Assassinsica, and you know, Medicano. And who in some degree. Now, one send you scar, one send one cassa when you're assassin. Now, 5,000 if I got to us here. Mama, man can't tell it from 5,000 from Concotas. You see, when you what's the catch and say when you're assassin? Now, assassin 350. Now, every month be an be, but when you're the other to us, a bit woman will say, why you serious? Some will pass us, no, 1 amount. You tell me. If you look about kind of catch and you up. Don't put scarcity and from that. We will be in Mancasano. You pay quite enough for some minutes as you can. And dear Marcos like dear like a meditate as you can. You cannot have them. I'm not. If you don't go so long, you meditate as I can. Meditate seed money. Until this kind of buy. Yeah, meditate too. Do you understand that buy? But 5,000 to call it German. You come to look. Eddie Trust 5,000. Eddie Yama Wanoko Hamayena, as a war down dodo, Cassanimu Timawano Hamaye. Into a family.
You decide me say, open receipt, you tears as an American. I'm sure. I don't think I'm going to receipt. It's a rabbit remaining, no receipt. But that time, Madame Bacon, I hope it's car, no man, you need 3,000. You need 2,000, you could away. I could just until it says it's going to receipt about 2,000 with the man. You just feel you need the energy. It's all the Ghana honeymoon. You have a friend say, when you are married, when you are maybe in a position, you are the kind of and it's fine, no problem. Maybe be a new natural. It's a call. Quadrilla, the program on. Let me call and I'm a friend of mine. Let me say, no, who call. Now, you are sorry to the point, my friend. I saw the man was a friend. No catching to ascend them and I share dating, the receipt, date also. Then change to the 15th. Then I don't say, oh, when young to us in our bag and I'm so fine. Or Bamin Christian. So, you did me. Or bag and even that way they shoot to the whole day. If I'm sure man and Nico Christian. The other is I'm saying, I'm a yako. If you do, if you buy, if you are going to fear call, if you want a yako. No catching is a wedding, uncle and them question. I'm so far, oh, quite, you need to go for so. You do a piece of corner. Yanko. And the minister came, it should give you the double component in the booth. No, you're called for food, but I'm in the Quaquatina. As I done for me, Quaquatina. You know, problem. Take a time from China, anyway, because the video before you went to. Even a Quatina would be in China. Madame from China. Eddie, I will be a bar. If you are friend could be a baby, calling in Panacobaya. Only look, maybe I do Madame from Quaquatina. Maybe I will be sharing a Ukuru. Between Ukuria. No one in Quaquatina. But one may surely action be at Abia. Yeah, air corners on a window. You make a canker and cook with you. You could yama. You shoot up. It's not on a more. My one best of 30. Let me catch him so. Adiasa. Addiction, my clergyman. Into the salon. Yako, once you can't crack. In the man of Ghana at Yakuman, opinion. Akoma FM. Love the other women are quite on you. So it's a bit in a young couple could be in generally, you know. Not to mention about something about himself. In the man of Quaba. Na etima me bisa say sabra wonimu se wakwa faba wabisa waka no krachre no sabra ukohia na airport a wosi oni wachi ani wo nkofie ho no anya bia na ba ko no ni najai anano no nete mama se no po no kro ehu na se wo pese mo asemi yeda Akoma FM. Sabi they don't see them if you are coy. You open the last them, and after you get to say, you didn't see what happened. You did neutral. You didn't let you for the coffee. Okay, you take it to them there. And you compare the moment. You mean about me in a dime. If you are holding some new band management, you and yes, you have every right to look in the book idea. But when you yes, I be neutral. Na woni kwa kwatena we ba no so kwa kwatena we adanfo e kwa kwatena na mibo ebra oka se won kono so di asem na aka kire no because woni ema woni se woni ba no eda side dining oba no ti side dining obi aka chen we Iraq se woni ba no da side dining enti bi asem na ena wo ka kire Monica ebema na nya wotoso se wo kwai wo ko sia baby ma ne fa de ko boni trim asaba na aka che no one de ko boni trim me edu bi se wotoso se be na aka che Monica mama sabi Monica na kwala onye me akwala ti ba me 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 ka se che ko
nemo no kwa waka se onko no wo na wonim se de enti no wase wonko fie mama sanka ni ko shia na kwan no ina me ka try no say ni mbasa be ko fi ho no onko pe da bi ntin that the ho no ti as every day ko be ka da enti ni mbasa me be ko fi ho ma ye hwa de edi enipa ye nipa obia ewo atenka obia wo feeling oba wona wote boni bia nim ene wotu kwan yi mudi nkomo kama entokwa bia ensi wate se wo yere wo akofa girl impokra no ni respect mu a mepache o Monica ekwo Iraq no wasesa ne niema ne ntade ne nchese ya wonoam wasesa ne nyina afrifie ho ana mama so you tell me if you want to tell me if you there be me bisa question yi ma no enkase wasesa ye once so me bisa na ne niema wo nyama very good ba ni nyama wasesa ne niema enti yen show oye ni buomu a ana de to so mienu ma mimisa we ya asam aba ma asam ne so Monica say before wo be kwa no kra no na mo toto niema mo de be ware meboa good enti we wife to be me pachi wo woni Monica tena fie san ya san no be kwa Iraq most likely they say 3 years look at the 14 years good 14 years enti no wenya ne ho ade o ba se se wo bitu kwatena wo bi so ba se 10 years e friend sa wo yire ana wo enti ye hwe ye mu wo no ba yi na tie menim se na bone wo ne ho ana fom so bi wo ne ho de a menim wo tu kwa impose nka wo be fa ba me pa che wo edan yi a wo ne wo yira tena mu 15 years ana wo de sa ba no ebebe mu ana mama edi mun ba ka ce mu sai sai mun ba ka ne sai aba dan ni ba ne ko tu man sana ni sa akwa ba eti wo fa oba no anya dan ni mu na na wo ne oba ne fine ni ba ma ni wo fa sa oba dan ni mu ba na bai ma ji ni ka ni yan fu so ma ji ni fa so tu all right if you probably look at anything you say you want some of them you be Ghana ha no man kan say me say you ko eti na wasa wo ka sem bi to oba yitirim ema ye mansion ye yeso beto private jet ya ma yen ema ya kasa eti ko ba ya wose won koi o moni me pa chaw oba pa fa cheme oba no onni fie ho me kwa me pa mu ka kire woi oba no me ni ho biem wodi ase wo person wo de kura di mechi mi yenko wotumi ka asem we de to Monica trimu ana ni ka bi ase ni pa no we si agi bi ase we di Ghana so you know I cannot trust you ani na ne dwafre wo mu mama ni ka ne dwafre mu ani ko nya ba foforo na ne dwafre wo madam edi ni ko we yan e ba ku pe se mi do fini mo se mi do fini mo wo na se do dan na wuti mo fie ko yan wo pe wasam ayada no man ka bi share ni kan chosu wo fa ku fie ho na me do ku da fufuro ni bi se ka de ti ni fa ku fie ho na me do ku da fufuro and no do ku da you right because then wuti na pa mo fide no but wo no ba no fide ni wo ti ni ko kwa so tele de wo David you on tnemu because of the sea here enti wo na that no for so David never say wo kan David never say wo kan na make cho say na ya krokro ma oba ni hu say oh saba no money me pa mu ka kire wo no me ni hobiem onti me nchen biem o ma me hobiem ma nye sa de ni biem enti wo do ma yenko fie oba no oni ho bema me gidi yesa wo kan we kire no a anka nya de o gina o chenchina ache se mi nkofie ho wo kan nya de before wo ko no na mu wo twitwi bi wo mu relationship di mu ana before ko na mu wo twitwi wo mu relationship ni suddenly aye wo dom na boni bi ani ho ana asemu akosie we ye nipa we ye saint asemu asi
enti no say ya no anse no wa dwudwu na koma na wode wo yiri ya wakɔhye baabi o design wo homoni Mamba 3 years. na wode wo krokro na wode wo yiri a wakɔhye baabi 3 years ade wade yakɔ wo fie Akoma FM. me jidi ye se na odo na sa se oda so don san yo ni san ko ni san ni ka kan ni non tin bi ana san ni betin wada oda na so don san sabi mama ni bi say we do try to ponko we try to ponko de na ku nsia no I cannot force that we try to ni ponko ni nchi in the share o kwan yen ko fie so yen kwa iko na me force ni mpane se na nko ene ewu ye romantic ba akokra ma men kan kire o ene ewu ye be ma you are too nwensen yeah you are too nwensen we already very good Najatu you too nwensen Najatu because obey you akwa ye adwuma wo ye na apart from 5,000 na we hia mpa what dey bre wo no enti wa me o chop money da so wa me pa chu wa chop money Monica Marco me pa chu wa me pani kro enti wa money chop money da na so money chop money Brian obetumi aka se me ma chop money wo to me from me ka say Monica ko bi kura fi ku ba ska better de na di kura no e bi no me se ni scam Brian me se ni scam o kan ko so we me say Brian we deny say me ye bibi ama o ya so o ka me say me ye sa wo to me from me ka me Monica ko bi fi school ba kura oni aduane ni wa wo better we ska better aduane ama na ma se ni ska na me di ama me di me kana me ska ma me boss no akọ se ne na di ama na me ma be dua hwe ya da de me wo be ka me say madam we offer me this na me ko straight the point me try to me what your baby akoma woni say me pa ya da ma to baby akoma to baby akoma what your baby akoma mama me to baby akoma what Monica akoma me akoma woni say Monica no do pa madam ono officer do me na what woni mo so do mama then me said I don't want to go to that extent. If you want from me, let me go straight to the point. Yeah, I don't me here, Neddy. I don't want to go different way, whatever the intention can offer me. If you let me go to the point of limitation. Akoma FM. Eni wo kan na be ka say bia obeya yewu bibia ye ma wo ye de wo kan na enti na me bato ni sama na sam afuna ni ni kon edi bibia no edi ka ko edi mi ni pa o edi na ni afri manim ba ye bia ma tro bia manim wo edi me tira se pa edi me tira se obey ni se na odobi se na omuni ni tina na wodo no otu kwan na wo ko fa ba foforo ne de na odo na sa madam enye sa ba na ni ti edi madam for the detail of that one why me say anu na ko fa se ya ba se oba bi mamu asanka mote kama mame fa wo ba na sam no mame fa entu nche de me kan se oba yi so se akola ni 8,000 ababedu ho ni dwetire bre wo kobre we Iraq sikane wo ho se fama no no fanya adwuma the music no tell me the car 8,000 I was so the car 8,000 yes you send me the car send me even the community couple of the car 8,000 the Canada man e di so wa we dia dance so ma 5,000 a we de ko wa sas ya se mo jai asas na 5,000 to me ne wo nche mas ka na 5,000 3,000 ka wo me ka fa asas na dia no na me ka enye ni nyina we jitu mu se enye bibia kra no ne 5,000 or the bread madam edi madam wa friend me you be say myself let me go straight to the point and make sure I see intentional. Did you make idea the brand a year, Juma? Said you will cast up when you are not here.
Mama wo kwan na wa kire mu no. Very good. Me bisa o say obey 5,000 wo uji tu mu anameboa. You can't say na wo kan na say what da so penny biem. Madam, what from me? Send me to the bureau, send me to the bureau. Edi. Say what da so penny every yafa. Say mama wo kwan edi. We nya wa mama nkasa ne bia. Hwa akwanya bia ma wo a we yi nsem no free kama wo hia no wo betu kwan wo si Egypt ekowie Iraq wo koja ne kwan wo airport wo koduru ye wo kofa ba wo ma asori 40s wo ye mistake wo friend ma kwan ni nyina ese kwan da biem wo ba ye wo si won kofie ba bia wo do ko making the course mama kwan ni nyina sika wo de bra wo 5,000 mama kwan ni nyina ese kwan ba biem de mi bisa wo ne say obey Monica oda so dono ana. Let me show you whether we donate any money. What friend? Na me nti me nsi madam. Me who odo wo Monica. Me who broken heart am Monica nim. Obey open no. Akoma FM. Odo sa na to ada pa unu. Odo sa na to ada pa madam. You wanted to push me to the wall to say certain things I don't want to say. It's well friendly. In my side of the side of the issue, let me also bring it out. Don't answer member no. I say one more form of wagon. So we could be one man. Wabani said you would matter 15 years. Wabu kwasi enti sume. Ti say ya mu ntimi mie ma no nka say mo peno na mo peno ene wote wona hunu si die ekọ na nya wa obekọ meboa. So until say what for our friend no pass na open tissue na no see you. Money. Catch Eddie. The intia. Oh my, your friend. Eddie na we here. Now you go straight to the point. Brian. Me pacho. Tesi anisi kana wo no. Me fisa da no won ma me no kasa wo ka cha ma me se wontumi ne me ntina biem. Ama me amefra wo ka kire wo san ka kire me se asema me ma me do pese otifi wa no na wa ka kire me no. Ntinu se sia no. So ne me ntina biem. Ntinu me no ni asem bia nti me sika na wo ho no. Me 8,000 no e na megie. E na wi nsa tena na no me atena almost 15 years ni. Na be su me. Ani ntina me wa no. Be ma ote ye enu anu no. Mati. What in the set obey and said your work and one now what's in the saying? Inside of issue, I'm going to nothing. If you don't want me to help my side of issue, so what do you want to say? It's a side of issue, no edition. Bremedia, watch it. Why don't you allow me to talk? Oh, Eddie, to us, listen to me. Eddie, to us, Mama Bre, to us, Mamma. Eddie, Mama Bre. The upper sound canning na me seeing na. Akoma FM. Yes, what about you like them? Say, oh, by 2 weeks, man, call one day. Any questions? Me be somewhere. I feel we see me. I want to what the na work is one. Very good. No, my friend. Say, the Obama about 2 weeks in corner. That didn't see in corner. No, my friend, let me call my name. Let me find. Obama about 2 weeks in corner. Coming corner one more. This is side of issue. Obama buy my cousin to talk to down from him. I saw a cousin down from him. The down for me cocoa to me cocoa to him. You know, Kuma. If you are Kuma, person will come home. If you take some about one and the next day. You know, to Kuma, you need a diamond number one more. I don't know. So, the dear to son, the uncle. Because one kind of crime franchise, I don't know hands to one crying. Look at it down from General Cotton. The number of Cotton down from General Kuma. Madam, if it's you know we are there, man, action here. It doesn't say about for so say, the Gabana to look on manner. Let me catch a man with the business and the uncle. Because only the day one, and so we took a bit from the castle. Then Monica Nakaha died. So, no, so only because I need you. Say, you ban one man and one man I do. The name now before the pushing and ban one I do. That's what you call a pony. And I may feel this as a way. That's really money more. And we shall see massive.
ɛna me ba ofie me do ma around say 3 something to 4 me ba na yidi me be chia me yidi yidi ni me nkasa yidi ya na me be nje ma akwa bara adan yo asem ya nti ba ni na be ba ni na chia nti me ba na be chia na ko mo bi yedi no ko fe bi na de bread no nti o fi me ba no na yidi nti me sɛ na sɛ me kɔ a ne de me bi dia no ana se de me dia no bakɔ that is who story abisi na maba na ho no mo ne san akɔ nti so acha me kɔ eduma nti me ba chia ne ko me bi ho no bi yɛ di bisa ni so ba na to na aso kan me ka sa bon sa ma ba isi na me chia ne nso ne de me di nkomo ne aso de ya kan ma yɛ wrong you listen some actions okay no because I don't want to maybe I say one myself no patrol no tell me it's no manche no na ba na tete the you in some one more said it in some one more you can if one you to some can you to come na about in some man ka tell no kan if something you can answer na about yeah it is all the ma better radio so yes all person because we were wrong you do what about me my job to some error was the work cutting work not work out na kuma nchen you expect me to tell there we na na kuma nchen me bo me pacho no one na kuma no ene ne brother no ene dadan ba ko ana madam obi aware ti abusu fie wonu say this is what I am telling you if it is a you na say bema yes if you come to madam for nchen no ko hu ni pami se na kuma what then be waju me da se me pacho senka wo na wo ye oba ena wutu kwan ena wo edi me fa se wo kwantuo no eba ma wo ena wutu kwan ena wo ho na wadanfo be ma bi frɛ wo se wo yiri monica wo gya no ha kofa obema ya woni ne da wo mpa no so woni ne natiye no adua ne didi da kodware bom ye bibia bom te se de na ne ba ko ne ye no a me pa chi wo enka wo frɛ kwantuo mu ba ye no enka ba walk straight away to feel akoda mpa no so enti na me frɛ madam mpacho yi me question na no me bisa say wo ye tu kwa madam we send the paper we send the sika we ye the bibia yes and wakofa bema no de ne ba fie ho wa mu one respect 50 years as a 14 years ahochire amane ne sa kwantwa ne nyina wa mu se kuna ko wo bi mai so Iraq ya bomb wotutu wo ho wokwa ye no wanya ska wo de sandi bi ba fie ema me nya bidi no wokofa abema me pachi wo ka ba ye no nka majestically ube ba be dampa no so ani giemu madam me pe me kro hu so bi na fa me aka tell me wasan ba no again to keke wo ba no insa ya wo madam when you say question here no you said here say you say yasem I take it when you say yasem who can look evidence say you know I can let it down hand more then when you feel bad I will straight go to the room you couldn't know okay when you bring me to my dear fine and you don't want to know Akoma FM you could be here because it's a middle or could be here no evidence na kwa to say bad you bring me for the day no into the meeting Inko. But when you begin to, it is a one is having that's what I could talk about here. Do you expect me to say look, to deny? I have every right to deny. Because in fact, I'm telling you, say, I did, I'm telling you, about the day, my dear. Mate. It's no time to look. I'll go straight to the room. Why are there, Mate? No, my father is going to go to
fine I walk away wanya de ya ka che me se wa ma no wanya de enti se de wo ka nyina ne se wa hu ne se wo no ne biem wa ka so de ato ma me anim se wontume ne ntina biem wo se o ni 8000 afa pe bibi so no edi eno ye ka ho asem se madam o se me de ato ma me ni bi say asem na ma me kan enye hwe me pachu o monica edi woni ne betena biem ana ma ko mpacho me mpeni biem because onu na ka che so mpo biem no ko ne ntina biem ma edi wo se 8000 tema no na afa pe bibi kakra efagya no kwan no nkopɛ ne ba bi ntina Akoma FM. Ebi. So I think 8 hours sika ba man. Okay. Edi nti ye bia ye bedi hu nkomo ye hwa ni mu akoduru da ben. Se da ben se. Se usu de ni sika be man oti hate ye. Nti ye hwa se da ben bosome na breben. Bisa de se. Ona ka ke se medika. Eni bi no. I say what is 8,000. Because then I think me catch him. Edi asem no catch him. Edi asem na catch him. Me catch so da na me catch say wo de me ka 100 million. Edi me ka sama me kan em fan to me. Me catch say me obama me 100 million. Sa me edi ma say ya chop on ya ma say ne kra me de ma wa. Enu kra bod me kan ho ye. Enu kra me kan ho ye. But then this also make catch me say 100 million. Me ka 100 million da bay. Me flow de bia me flow bia me see 8,000 and be ma me. Fe me see kama me na de fa wona ko wale oyire. Me ni asem bia na me ye madwuma na me ye dey. Me nye bi mfa nto me bia ni. Okay. Okay, enti edi we de wa wonim. Sika ya bedu ho. Nti we de bomode a na efa mano na ono so enfa enini dwuma wa hase akua muni edi eni nkomo mame na fe on kire da obetua sika no sister so de wi asisite e se wa hunu aha enyi nipa ni bible kai fa ho ntu nipa so bible kai ye twa ye ho aba Dr. Mensa wada Dr. Mensa ba clinic na no na wono die no de ye adwuma sese friend Dr. Wonder na sadi ne kura wanya ne we ya roni bi o no de bibidro sane yade na roni ne hoto no was oh you are wonderful doctor and na ye Dr. Wonder sese aka horo na de tie ne say Dr. Mensa sese bolum na Dr. Wonder no abiribia wo ye research osua de etini biemu no wo kwada nim da bia na hwe so de bibidro asabro fita yade ma na body se mama no sese se me kasa me bobo yade ahuro di ma ko ade ba tie se wo tin kasa o yare a Dr. Mensa Herbal Clinic. Oh, Kochi, when he gives the pen, the animal, and I be a Dr. Mensa. 7 years now, got now 8 years. 8 years. 8 years, a chi and son of Quashi Bow. But not me corner, I'm 7 months. Tim call 1 man when you're 7 months, Coco. Me buy 7 months, let you know, started bar and Coco. And no started bar, Coco. Me bunny 7 months and no started bar. Nakano Cratcher, you. A be a not or one a doubt. Wone wo da ye no ne bra wo ye ni ade no enti ukọ nkọkọ no wankọ fa be ma wo ho mpacho da bi minni ansa na kwashi no wo beda na woni mpena bi a wona na da minni obia wujidi sister wujidi ma mpacho memu nanimu ase o mpacho die nanimu memu nanimu ase na die ne won na efa hoka mpacho wasi onna kabe so wasi se memi discan ba dia oba yen so de bia mi discan ba akoma discan ba mpacho okay asaw no ho na gina kwashi me pachi wo ani san wo gre no wo yo ho ade ba cho de ya wona na tie ababa wa yi se wo de masam ha no wotu wo ko ho ani na kwa akoda ni se ya ba wo se nya wo a waka wo se nya wo a yenko ye DNA first kabra wo se woni wo ba yi di sika wakotiti no moremu adi ni sika so aba beto abra me ye DNA eno so twa ne twe enanu ayabae no ya asemwe ya tena so edi asem no kan Akoma asa Wednesday obeba ya yedi ene no okay yewie ye na wokọ eno wakọ frɛ no bacho me wo so afrɛ o frɛ me a ade ndra pen o frɛ papa
as a dad and say obeba o maka asem no so me ko medika de ko baby anu ne ya bedu kumase ya o amiti ya lol fe kwasa me chi ba say woni ya baba betena se ya kasem no afa de free wo hu se ma ba wi no ka chem papa so no mu ni nsenkan bia tinka ndo an ko pasan asan ya sa de ni be papa se wo mu wa nti mem kan chem se de mu wo bia mo ne nkan nti tumi nya ne papa no ana senka yenya baba wei papa ne shemu a me gidi ye senka baba ye pa ba sha wo mrs me usu ba sha de me mu na ye oya pastor Julius ma ese mu no ba me ya kwachi pesa o kire na anya me mama kire se o se o mena bi o ma do se ye ti biere obada oba wo bu kwasia na ko because o ti ready kwasia ya oni ase papa bi akoma na ma ade a enwa no se oba be si atam sika ani chesi be ma se bra be yi biye ne so o se akwa na anya wo de a akamfo se oba woni mo ni be ma o ne nyam e tu le fa se oba no pa kana se uda su church ni a enka wo na o ye biye ne ba wo ba se be sa biye ne no o wo se ko pesika ba se na nyen ko gbe ni o ba se ba sa ko e bi na chesi akwala ya anya wo de ama yes I be evidence that church o de ka because anya wo de ampa bi me to prove e biye ne bi ni fi anga se fa sika ba se ko oba yi akopɛ djuma ye hesio ani zikaba brabele di le pa one person be wendi announce say wo ani fi ye ni obu so mo e mo gbe say mo be bu ba ye kwasia na ma anya be bi am say kwasi pe on pe oba yi aso be bi ana say oba ja na he no ma bi no on pano to pano ma kwasi from bi kamra ani me di ne no obi ani one Ghana city obi ani two Ghana city ye say no say brabele di ne no akọrin na obi ama obi na se obi enti obi aka ko ja akran hana ko so 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 ba akran ko hoka ababa ibe tua sika na ba na mum si endi ni na sa akran ya odi a wo ko he ba ma police cho police so so ma bia na just why you want so oba baba yi asa brand su okay hello yes sawa papa ni okay sawa papa ni ai ni papa opani ben wo ba sewa ene nempuna no wane ne tie kwashi wo mo mpratwe mu sensem edie na wunu fa ho die na ba beto na so ye mi ba ho ne se ebira na erimu ko ti aji ko on kan ana ko ani eni sere eti ni bana ebi kan fe bi no won ni na ndeke ana he ta yan alla ya ta ya kama shi biye ni ba ibi a ni je saka wa no eni na owo ba o pe ta kana de ba na ma en ko tsere ibi ya na ko kan o ko ya se no e ko ti ti ya ni ko ba na ri ti ni Akoma ko wa ko ni na ibi e ma ya si ani ya sa bia o ko e ko han dan e man ana ba na dan ma no nkoko e ya ba kla e ya ko na me o ti e bi no o ti ka e bi ba bi ba ni ku e bi ba bi no o ba o o ba wa ni o ko o ba wa ni o ko o ba wa ni o ko o ti se ya bi ni je ta wa some jumedie no enu anu guso awu waso guso awutie na wani so ehwe no wonua TV and afa Rabi 1 TV Facebook live Akoma 87.9 YouTube Akoma 79 mero ba me mo ahwe ya na pom te sen wodin ya frame Naomi free hin e bae me free kaswa asembe na de bae me de be ma bia ya friend ko bi what the be ma bia ya friend ko bi na bae kwabena nyame cheso na bet na he wono se de ko bi enti ene behwe ko bi ko bi kwabena ene ayem hye wo woni abi na no wa ka adwam no ya behoro no kwabena amekrai eni eja ya na wi am wa ka adwam yanko ayo okay mako ma yenchia yetiefo ene ahwefo na yenka wo mu se ifi Dawood Scientific Herbal Hospital aya chan yekese ewo seshi asanwe so na seshi asanwe so no eho ana
ye Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules ye de atisa afa ewiase afa na ba bia ama sese ba bi obi agina bia no asema wo kan komo a wo dia no say Dawood ointment Dawood 360 capsules de ebu adwene ntiase so adentia adanse efiri mu eba no edoso na mako obi timi tie esi a say seshi asanwe so ho de kwa wo mako unim aboa ye fe ne say apese so unim no unu apese o si didi kwa anya de enwa enti amanfo efiri nkran obi timi firi kofodua obi timi firi Cape Takrade obi firi Sunyan obi firi Enche no abasa hwe asanwe so na wabehwe ne ho yade na deda no subia na ede efiri no so ayede akọ obi nso ho no mama akọ be ya osekwan ne wento anya de omma enti Dawood Scientific Herbal Hospital trust din ani hu se da bi se saade a ene yenye no ni bi na yentom pete Ghana ni ntwodom na afa ni ntwa so ba bi obi a wo bi anti ene se wantimi a mampo na okaw haw na kyereye na yehu se ye no a ni a cho se ko Herbal Center so mesi ko Herbal Center so mesi okọ haw benya Dawood ointment ana afa Dawood 360 capsules bi ayede ato eno ane nam so ma doctor ehu na tiefo ene ne manfo mo bo a ode eye Dawood ointment ana fe Dawood 360 capsules ayede esade bae na mako since be adwama asi adanse a eba no edoso ebu adwene ntiase so amako wankasa wudi adanse se Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no ho adanse de ne doso na no me ko sebi Insha FM bidu Insha FM ana musime ma adanse ba ko a enipa no etie ya obetuma ba nipa no abeka je se masa yesi Dawood ointment no yusu bida yesi Dawood 360 capsules no yusu bida nti dia dance me hwe na mse mate pacho mo mra mu obi a wotie wo Insha FM area bia no ombre kumase mo obekumase mo a onka so hwe Akoma FM odu Akoma FM ma security na wote gate na no nanse no oru Akoma FM ono no busane se edien ana Dawood ointment ana afa Dawood 360 capsules ayede aye edi amano na omuba bebusa papa no ama papa no echeche nsemu kire omu se Dawood ointment ene Dawood 360 capsules no edi omu asem edi ama omu nti na wo so obi akọ ekopebi na etumi ehye nyame animunyam na sisi ayeka sei Dawood 360 capsules no eye to paye ene obememene obenum anopa mienu ewia mienu ana afi eye enwumre nsu mienu na afi eno no eye edo ya hyeda aye se obi a wusu sisi ene etetewo obi a wusu sisi atena wo so ache wodi akiri emfie bebre na otwe bebre busumi bebre ene bia wo sisi ne edi bia wape ho odo wunya bia no mpacho wadawoma kotojogu fom ensa dansayem mesa wo se ekuro bi wa ekuro bi tuaso enti ebia na onyusu bi ointment no any 360 capsules no onyusu bi enti na mane ye wo se ebia sisiade aduanya de eni hono sisiade de ewo ho pa bia me kam se de wo yafun yo ya utuni ko drugstore so koto adu anom no uti yo yakọ drugstore so koto adu anom sans na usisi su yo ya enu se ya de enti ho adu su ye de ewo ho enu de yakọ drugstore koto adu ukọ akoto Dawood 360 capsules any ointment now you be a winning chia udi bi adobro asawa na udi chia uhia to paye no wa memene enu ano ho ayede ato makodi omni say obi ene opeso ofre Dawood Scientific Herbal Hospital no ye numbers no enie onya abotre no onfe doctor na oni doctor eni nkomo but your number na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 number we na adebe for Dr. Dawood na wajo so eno no number echo straight Dawood Scientific Herbal Hospital udu hodoma obia ebejo so na etumi abo mako afa ye di adanse kakra e di afa Dawood 360 capsules no mako obeje di se papa bi frɛ na no ofre amako asema okanyina ne se oyo obi a betra santimam hase ache na ebra so se wo so okunu krum mako okono na busuafo frɛ ne se de wa betra santimam ache ne de wo so a wo ba no so wo mfa yire nye de emma nti ho na wo ba no ya payire de aye de
e de ato e de ama enti o ba fa ho adwen anse na waba Maa Akos ebeka 2 days ama na kwa afa die papa yi e chese ni bolo no e ni hwiwa no ahono ti sese e ti se de sebi etwu ana waye de onya no eno so a enye twu odoko hospital ana ekobusa se bia twu na na se case 5 ni bi na waye de onya na okoye omusi nye de enye bia enti omuye na operation enye de enye ye na wo so ade na we ho be de ebetena fie obetena fie so edie be na obefa so a ode saa ade na yekese no ebekọ sebi esirem ho bossa shops be mu anase bossa shops be mu de oso wontimi fa nhwehwe eti na enu akwa ebo achi bi nti wose na danfo bi na frɛ no wo cheche mu che no so onkonkope Dawood ointment ene Dawood 3 steakhouse ni bi na onfa bi ensasa so na ononom eye to payon enhwe na yehwe de twedi ampo Nyankopɔn ebeye Maa Akos papa no efrɛ ya de all can say china wachi nyina china bibia maso a yesi enye twu no shualege asewo ati say yade bi owi ase o osi okoye ne yesi enye twu ne hua na ahono asem enti Maa Akos say jemekutu on say aba enti minim se ne de ne koto ne hua ne mu se eye debio amana ye de ahono into copy ointment no ana anwumre no odi bi de esasa so ana omemene capsules ni bi anopa ene awia ene anwumre afedi 2 days time onkonko sha afedi ade no acha asese ekofom ekoko du anwumre no na afedi akofom afedi otimi de she boxer shorts afedi ne tese obetima ye de akosire mu no na yire ne da ho ye de eche no ofre Dr. Dawood no say hey doc na what do the dear pa na what dey because doctor for go say nyatwu nto mu dia na ointment keke any 3 steakhouse na me no me ye no atima gem dia ene aseda na me de ma ti Maa Akos ointment no any 3 steakhouse no de ade a eye no ebro adwe ene ntiase so your numbers ni bi na 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 Maa Akos papa bi frɛ also afraid free intensely na intensely no before so bedru intensely no ekro bi ewo onsa nifa so say ye frɛ ho akwaboa minim so ho bi a ufiri tabiri to no a na o contensere sunwa kwa so asoma meken ndu contens unu intensere no ekwa bu mom kan de minim o mom make sure de o munim ho no mo o fa o se frɛ ho akwaboa yes papa no frɛ o se ho no eburo no mudua na Maa Akos wakoye afuo kakraka oye afuo no ewie ye pɛ no yesisi no akana to ho no ma wontimi enye hwe na oda ho ana otie radio ana fili no kokoto Akoma FM na osi da bi obete ana ya tese ye kazisi ya de asem Maa Akos osi de managidi ye ne se o kan se wo umie wano eni edro ho adanse bi keke enti obekọ no akọ Dawood ointment any 3 steakhouse ni bi ya de ato Maa Akos se asidanka twedi ampo Nyankopɔn se adro no when you spend 2 days sada na okoto ye na no owusu ointment ne sasa so no mre to pae na anwumre no ade tie no na ne sisi na ye de ato no eto ofa doc obusa doc say emu adwo no emu nye ne ya enye ne hwinti obetima koso ato aso anoma na ana doc so onkoso no se de be be free okra ye de etumi ediama no Maa Akos ointment ne 3 steakhouse no de ebu adwuma pa enti obi a wosisi eye oya obi a wosisi atsen wo so ache untimi nkoto untimi nante kan kwanhia no wanya ni nya na Dawood ointment ene Dawood 3 steakhouse your number ni biom no eye 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 eye Dawood ointment and afi Dawood 360 capsules edeti for ase pharmacy chemical shop and afi over the counters bi abekono ubenya bi ato yankwai na mene meraba enkonkodi enkomo
Obapa na wosi bema we ne ba ye friend Kobi ayedan mene Kobi yehu wo 2000 years no ti metu obi nchen oboase me free boase ba ya na me hu no na ye nkwaranti nkwala bone sem ebe mu na mede ekwanyem oye ti menyem oye no na emo no na papa se wode me ko school maba metu obi nchen maba dia me sante wode me ko school enti school no mo no na ode me kwa kire madam no kra say me ko school ma me so me je penny say me ko school but because of that say me nyimo yanti ama me ntimi an ko school no ti me papa bufu me pa mo me kaka ma me kwotena aboy na nchen enti ne nchen na mete ya na me de awo ka me na me ko me papa wa na me ko wo ye ti me ko wo ye metena papa nchen kakra na enam say me na wonti me hu say dia me ye ne ye nti e wo mo na me wia me ho na me ko boy no ho ma me papa bufu me ne ade say o ma me ne boy ne ntina na o se me nko school a ade ntina me nhwe mo nko school na me ne boy no me ne no e kwatena na nti me papa bufu ye na me nso nkwala bone sem ti me o kan no me mfi no na me ne boy no e kwaso eti enti me ne te na efuom dwuma e na ye enti mena no eye fomudwuma ye dua eblo ene banchi eblo na ye dua no eye eblo a eso pa enti ye fa apafo ena no mo ye mu adwuma ena banchi no so ebo ye no apafo na ye hu adwuma saa enti ewo no ono 9 months ni mu bia ayama ye bedi Christmas na oba kaswa na Christmas no na waba fie nti ewo mo na oba ya na obenya ka o se wenya ka nti yen me de mintu ebro no na minhwane na ode ba beto ka emono na yesi edan bi ewo ho na me ka se no skana yenya free sa nneoma ne mu no yemfa store na ye store wo efie no nanimu a na ye de nneoma egumu a sa store na emu no ye benye sika ayede free mo nanka ye de ato ka no enti mama ye mfa sika na nkoto ka na o se dabi ena o diska kokoto ka that time no mo no na ma wo first born ema second born no so ayede aba enti mehwane ebro no edisi ho ene te se dia okan ye na nti oba ye no ana yekotu banchi no so eden eka ho enti dia na me ka ni na sa ye fancy store no na wonfi me enti e ba na se ka na obeden obeto ana ode ka na ye den oto ka no nti oto ka ni wie ye no Akoma FM okay oto ka ni wie ye no ana e ka ni mo nto ye no ana na maame eba hobi okay ona ne maame ena edwen ho se omo beto ka no me de wane me ayeden andwen ho because of that say so ona me dwen ho a me mane muaye papa bia nto ona ne maame eya adwene so omo beto ka no enti e mo no kwa fa girl bi nso na dwuma oye ne so otwitwa pictures ena otwitwa enti ona ne maame ka ye no ena okọ edwuma no so konya girl bi Gano se mimbo ni dia baby why the konya girl meme kunu na menene tena ye ko bi no okonya girl bi girl ya wotuma na se empena oh ana one girl no e wo hwa na girl ne se owo sika kakra ho enti obeboa no na o matoka no enti ono no na sem no wo obeka kire me no na me hu no abrabone ne so even do kra na menene tena e wo mo na okofa girl na gano ene ne maame aba ho se omo ebekun because omo ne wa na ebekun ona me ba abekun ko bi tumi ko fa girl bra ona ne to no na girl no ne o maame anya kokoduru aba wu fie so omo no wo ba abekun se bi enti se mimi kunu no ekọ sa kro no so okotwitwa pictures ama wakofa empena ho ana na maame ne nua ekọ bi ne maame ne nua ho ana obebo mama ne se mimi kunu no ene girl bi eden eti sa ekura ho no omotwempena waye ho ade Debbie that time no o Debbie ono onye me ho ade wanya me ho ade Debbie enye ono na me ne ti sesi ya okay enti amono me ne wo first one second one
na enkwala na ne hwem no beginning no try me first one second one ye be hwe ho asem kwan ya wode wo ne nkura ne fa so ye be ka ho asem try me kakra bi neba why ahaya Akoma 87.9 F makoma mu nsem dwumadie no ene wasugu so amutie no ema no mo wise up enye manko mebe ni na because ye wo ma wo mo ye wode wo nye ye wo mema wo mo ye wode wo nye wunu bibi wo be ma no ho a no hwe ni yie enkaso obesesa ebia na ni so no grofa ye mojadro papa onum a ubedidi obeda onan no se tititi beko oba wo mfiti kromo enye bibia ma wo ye adwuma kakra no wabre wo de ye grofa enu nti bomode amisie ba kwalo na custom rose matter bo ase Friday mensa pedan pure leaf chemical na ba shop mu nyina no ubenya grofa o kan shi drugline grofa ubenya be friends 0244 596532 0244 596532 nana ku akwaba nana yira akwaba evangelist akwaba Pastor Julius so wakoka baby wona kwamu ba speed on the budget speed na break na wan tumi abakra nya hwe tia break na ya untim ko speed na Ghana akwa no di agora tia break okay agria Marco menka kese na Edward meme bi ya hantan papa hantan papa na mi bisa me ho se odo no kra wo ye oba na wo ye bema wo firi tomu ya wo ye ho hwe na wo ho fimfim wo ase na at once na wo nya wo menses at once ebi twa kwam na ka ya bo won na ebi na mo ye hunu kwam wasi adowe ebi hunu de ye odo no kra no na mi bisa no se wo ye oba wo so ye bema wo isi ebisa nyanko se wo si board chesa wo jure ho a wo ntiase na wo bitumi di wo bia koma edi agro nipa wo yiri pa bonefo ni nipa wo di wo bia koma edi agro Edward wanum kasa anye wo ye monyo a wo se me kwa asare dem na me ti asare dem na me ye na wo fira asare dem monyo ni bema omu no mu hu ehuo emema no mu ye monyo no asa asole ni nyina ye ne dia asa de me ye mani nko prichi na wo pepa asole dem ho na obi ehu na Kristo ni be ma monyo no obehye dem no wakọ wudifuo mema ebi ni wo mu emema wudifuo mema na ebi ni wo mu Edward hwe kwan a wodi wo be ya faso oba wo ni na tena 15 years na kwa aduwa wo bono no nanka menim se wo beka nyina no yemfa mmere nyina ma wo nemfa nkasa no nanka wo beka se wo ba we oni ni huni wo ba hedem hwenanum kasa ba hwede wo kire ba wentumi am oba ikwa adu ba akokora ade a wutumi kan ya ne se obedru ye no nanka medini kofie na wan kofie kwa adu ba akopa we na ade ma no nanka wo ba ye nanka ne fie da hokwa aka wo ma se wo ba ye na wonfa wo ba bia ntifie ho a anti nka wo kan no Edward nka wo ma na nka di asem ne sese wo ka kire wo ba yi de bia meka me se ema ye te se akora ketowa akola ketowa wo de opanya daje be ma nya daje ntina se wo kwa akope wo ba na on spend one day wo ba na asem eden eye one day tina ne ho sonimu fane ko oba uye ni sei oye oba se die obede he se da de se pacha na oba ni di wachi bibia ni ho na oba pe bibia ni ho oba pe Edward went to me and asem de ankyere wo be oba 14 good years a woni na tina went to me and jojo na koma ama enne wugina afidie kase nso se ka awrahosem ya sa kire no eda wani wonim se wawie oba afoforo no asa akofa no oba ye wudi ya ebi we ma ne se e ma ne nye oba bi na wo show no ese se wo ba bi so be show wo bi enti na oba bi be show wo bi no enti mema bi ya ade a ye nwene ho na mom sika no Edward ye be je ne ya je ne ya sa agibiem efri se wo mpa ne de a ye chiriko kwa ha ye ni ne mai enti sika no de utwu mu ne betene ye pa ye beje me chichimi nua ba yi rese ewia sense ye obenya de wodo no se de wo sitie no obenya ne so ne de ha ebi ko
40 years ebi kra won nan enum ensia enso omunya mema omohojuwo omofre awurade na wo krokro wo kra de won krokro onya wo hwe ade ade biemu a jan nyame be hye wa na mu itinya abotere na ko akoma to yam ye adwuma yi na asem firi wutirim na yi na asem firi wakomam na yi na asem firi wanim na nu ano nante ye ebe ye yi ama ene kria ka kire wo no Fido quick loans simen ka kire se dia brabo no musitie bia no ebe ye yi ama oni nyina ne se wo be fa wo phone no download Fido app no e wo Google Play Store ma ko omuntie ni yiye na wo munya se omu ko send sika na ma wo bi na wo mo ba be frefre tie ni yiye omunya akronfo Fido fo ye finchim muntie ni yiye e na obi frɛ ye se de o sika na wo se won send sika e na wo send sika bia eno ntesa akora Fido loan ntesa fasika na wo bia ka akɔpɛ bosia efora shekaba da wo zuni ata koko ura imo fe muntie ni yiye Fido fo ntesa direct wo dia ne se wo download the Fido app no wo Google Play Store mu ni ya na da ko member Ismail aye achiremo bia nka cho se fasika da try emu bia no obi ka chen se ye deposit sika bra wo mo ama ye bosia enti ye ni ye download the Fido app no wo Google Play Store na wadi de wo mo kan nyina so de o mebu sa wo your Ghana card number wo so wo mobile money wallet say ye active sika no ye de betum okopɛ ne fofora ye bedi nka ma 200 Ghana cedis enu tie utua ni yi a na afia ma 2500 Ghana cedis ye de ma wo a na make no wo betumi de akwa fa Faithless bamboo toilet ni bi na wo ton edo be kontam obetu ya fa Faithless ya ton 2500 get no oji ya na ya ko so Faithless na de beguo se si ya na fa na wo straight away natural download the star 711 star 5555 hash star 711 star 5555 hash na just one so one ma wonsa akesika ne bi Faithless bamboo toilet rope jiska no fane koto bi bamboo empempro ne ye hash chemical bi ani munti school for no am boarding house yi se sika no ade koto pad ya bubo bi na fa hye wo pant ne mo na eyusun pad nti ma be ma bi ne won koda wo ma 5 cities 10 cities fa koto pad be wi akire no wakwa akwanyem na wani so ade wunu nyina sa Faithless bamboo toilet rope hash chemical bi ani mo enu nti obetumi ayusi we don't udi ye ho ya moton kama wonsan kwatete ne ma wo mpe sanse mu odru enkra na wo na apa bi etu afre 03022248843 03022248843 and the commerce 0550 000 990 0550 000 ye one cry ye ata mpakwashi LP North Industrial Area maybe enkra wo ko abenya bi atu evangelist babe kase bua wa nya ukatrema one control na baby e me kwatena nkra me kwatena temanyina se one tiji one tinda we nyina asem nti we no papa nkwa ya da radio asientia echefo mame mayentu emema bi asese o ma yo madwen se o mbedi di ma ho ebi ni edi na we yere sanso a utira nye ya edi eno odidi ma ho so no na wo no oba tena mfie dunum wan fa petese botoro ba kokora nko hu ne maame ne papa wa yusu no free wo wie ya nyame adom akwantu aba akwantu kwasa nko wosi ni kwai wosi ni kwai so no enti akoba se obekọ no na se edi afa no ho adwene na edi afa no ho adwene so obekọ a onde onko enti wo kọ no odidi we hu no odidi a odidi we sika no odidi we ayas odidi we sika odidi we ayas but se wo di se suban we ayasa wo de tena wie yase a edi mesra wawura emwa kura chesa ayasa kwase ebuo na wubu lady we no waji ni sika na questions kura na wo se true ba na emwa wa masa bro wo se kakra o ye ba sraw se suban we sa oba no onu so ntie the same thing na be no suban we ne de papa the same thing na be no wo kwa solid dem na wo yese suban we se wo mre wo ho se kapre ba kura na wan kasa no ma ko busa de se nentinka ye wo na watu kwan na wo bedru na wo dan
obeya kofa be ma bedem no se me yenko ne yenko dada ko man ka be ko obeba beku enka obeko obebe nso afra ka kire wo se ontumi ma meda sa ada nim ama wo ka kire se ene honko da ba bia wo firi ba ya oh yeah let's wo jare dada so wuro na wiase uti wiase na so so be nipa sa ye be srew kubu kotokwase anu nyame no hwe oto enye wagi so obebu ma akwase a na mercy ka ye ni ye tafre ho wagi atum so obetua ye frew ni abusaw obeya ne se ben se no an ye ya no akatem ye fra no akatem ba da nya wadwen se obetimi afasika wo ye di da edi ka wo nto wiase da no awu wo nto wiase da so obebu oba akwase asafa ni sika edi wo nto da etinya wanyi so obefa edi ye wi obesa afrew na fa ne nya no nkwa agreement no na huru kwankwa fa so obetua mama me tumi nua ma no mfu kakra 15 years mpratwe edi enko edi enko ye ka kire mu amuso mu tisa atebia no bi no se wotima afiri mu ko na wonpew hweze se woda ho kakra on de wada no akofa wofro ba woni to na hu ba dan me kana mi se nipa mienu enam ba ko san ya wuhunu ba woni aboa kraman nam na kraman sa na chiwidi seconds na wahu woni be dampa ba ko so woni na adware woni na ekoba ba ko san na chi dada wajin se mienu na motifie o ba ko ko wuhunu nipa tirma ye hunti e be sra mo mo mpratwe e ko sa level no me sra u chaso na moa amwa omu wafa wonya chaso na betre fie na wobenya nipa foforo amana so omu ye besra mu ne basa no a enmonyam hye beba ne ja se wote empratwe mu sa na wote wasa 50 years that's why ko di 3 years wo baby wa ba be di 4 months 3 years 4 months e bi mfa waya sida all the while wasa jusika ye besra mo ni na ho na mo put value on your life na bebo am yo nana ire mama na asem no kwa mimi o be ma no se no ohwe mimi no ohwe e ti se afra na akati no wan akati de eke nyina wo hwe wote na onim mama ye tietche na kan pese obai ka se me baaye no kwam ne koda baabi na ka jedde mu ofi o mame ka sa amre ko beti ni piga mama adai na se me ye so mo ho modern so mo bo so me mu se di o musika e de ba asem ni pape me ni tintin bi aka nsem na aka no sebi nsem hunu na akeka no na mnim se wo be piki wo be ka se mama omu ade wo se na wo pese o ye bibia de to ge na so se ge na ye bibi me de mama mi hunu se no ne de one na wo sese no ho dada ansakra na ababa wa ne ko na 15 years mama e ma aden 15 years de one be me betna se 1 2 3 aden say a drew 6 months no worry wa o ye ne dem o worry mama be ma we on pa ba no from the scratch no mpe no be ma bu san say nti o do no o se me do no o se me do no nyansa sembe pa na be me ye friend wo kan ye papa say inflation kosoro sika no ye de ye beje say dollars e kosoro ye beje in double yeje inflation the abeto interest the abeto so bia ye beje mo asa ahwe ba ana na mo tete mane sa yeso mo nya adwuma mo bo mo ho so so mo bo mo ho so mama ohun se ma support me ma se nya mama hede why mama lady no or you respectful like obuade or hambo ne ho papa Samen na de omo amaba ha omo da jom sika ye wu hwede we o si be ma no op be ma no na nti oba fa na koma ma wo mama e ma de we ye si do nya me bo e ma different no de we me si do no na be ma de mi ni hwe ka che me si inflation kosoro be ma ye de ye sika no ye je wo ye de ye je fa ye sika ma ye na ta be bitina wa ware a hwe so wa ware na fa ni sika ma no me da se na na yere ya me sha mo papa for yenya hoho bi na omo betra se ama ye ne ehu de nti omo ba ye SPC Trust Punch drink na me kan for de ama wo na drink of the moment no kwasem se e de ye pa ye fresh fruits and ye de ye fa fruit pro ye bia na ko ye color ne flavor bia enimo vitamin C ye so e de agumo enu nti ene isa wo pe drink papa ye nkra enu bo manum tontom na empenimfo so enu bie na odi hu adanse na ye SP Citrus Punch drink no
ɛno nti weekend me patro wedding engagement birthday party no program na wo yɛ no be serve ahoho fa SP Citrus Point Drink fa serve wonom adepa wo fia owie ɛno nti so bi e fa gu fridge ne mo enkura ne ba wo manya bi anom Emos Yakoto Enterprise adum PZ Mapress Royal Ventures ewadum na Sachi Trading Enterprise ewo wani abinchi VIP parking yard no ena hwe ne mo ena Page Vrabo Ventures one wo Ahinsan Estate Frey 0249 017302 0249 017302 na etubi ekwaton na mamema memrantie yi mo akwaba memo akwaba wi yo me pacha wodin kwaku dian kwaku edufo won so asagwa afidie ni mame chairman Akoma mu nsem chairman kasapa na menim dia mo ye wo platform so me pacha daddy mo onyo menim ba me tache na mo observe ni amasa wodin pacha je ko pajima do na femi opana okay na awie chairman awie de boko electric kwaku donation ntina ye wa ha ntina hwan mo ha me pese Akoma mu nsem executives and members in the okay, nti Akoma some platform. Executives and members in the and I'm have for donation for Little Kwaku. Okay, donation for Little Kwaku. Oh, okay, nti Marshall Little Kwaku say we want to say what they are saying to Jano. You share, and I got two say per se one kakra. Okay. Ba keke nsa se anya kakra na se ne na nya kwa ya deba okay nyame nhyiramo okay ya damanse papa dia moye no so monkoso a na monye ne sa pepepe platform no so emfa emaye na mon share programs no na entumi enkosronti Little Kwaku ebedamase nti yesen skasa na mabebre 800 cedis 800 Ghana cedis nyame onhyiramo papa se makeka monsasen kakra mu ade na mo de 800 Ghana cedis ebeboa Little Kwaku ne hwemu nyame onhyiramo edamase ahaya Akoma 87.9 FM nti no yewo ekuonum dodo na ewa ha say ekonu dodo na enti edoso na say na Niki Pizza Fan Club omonso baye wo modie de ema yenua ba ya wanya cancer no nyame ensha Nikita se wo bi epese Akoma mu nsem Fan Club ono so join ni bia kwan be na obefa so obefre number na so be chat number 0548 0 baby bonen kakra Yanko 0548 06 28 99 bio 0548 06 28 99 okay nti wo a wo pesa wo jani Akoma mu nsem platform no so wo Ghana so wo abreach memo ba bia wo bia no onso betimi ajoin na watumi abo ma Akoma mu nsem dwumadie atumi akonkan yame onhyira mo pa yani aso de mo ye no ade asem na mo ka kire omo abonti omo hwa Akoma mu nsem omo ti Akoma mu nsem ade asem na mo ka kire omo ade asem na mo ka mema ye bre afebo wo se afidie no mo ka sa enye bresa enye yize enche ma yanko bibi ketu abi ni yanko sorry na menka open na what platform ne so ede enti wo person wo join ye ya bra beka ho fan club no he emu ede ye da wo mu nyina se omo ayade ba bia kakra bia free ba ya onyame nhyira mo ye da amase a ebi mra biem nyame onhyira mo enti wo person join ya bra beka yo so ede platform ne so ede okay Tama majo asam na kam yo betua matisa mono jamfu a jima makwenu amono jamfu me so na mkwa so ba na me so ne mo wache amono wache papa bi amono wache happy birthday Akoma Joyce Osaibrenya Joyce Osaibrenya enko enfama Joyce Osaibrenya yeah mini aba kuradwe Maa Akos kuradwe Maa Akos kuradwe yankwe
Yamatifo nyina ha 3p garlic mixture ebrana so medafo said ye no ehia ye wada bia edi apomde ho enkomo no enenso ebre no asubiem na medafo e mamemfa number no enikan e 3p garlic mixture 3p garlic mixture e bia make say na wotekam na wusi fomu a je number na phrase si a ne mo nkomo ni nyina ye wapomde ho nsem se wo yade bi woni paduanum wonu madura enko a wo de frɛ yen ka che doctor say doc me wo ha we wo me ho manu madura enko 3p garlic mixture no ebeboa me ana se edro ne betumi aboa wa doctor beka akireo se emmoa wa doctor beka akireo 3p garlic mixture edro ne ye de edro no se emmoa wa ye mfa force se koto nenom na emom ebeboa wo nko anti ene se koto nenom ye number ne ye 0248 928824 0248 928824 medo for 3p garlic mixture ye ka ho asem no edro we ye edro a ye purely organic ye kase bibi ye purely organic ya chese ye fa chemicals bi anwumo ye yankase niema ye die no ene akeka bomu a ye dia ye 3p okay enti ye nhwe 3p garlic mixture no medofo unse ye nipadua no entumi produce vitamin C da bia ye kasa asem we enti enuane no ni hoodeni a ebema ni padasani ye nya vitamin C no enu bi ne ye de agu aduro ni mu a yaye edon so garlic nso wom ewo nso wom ka hu se droni yamfa nsi jaso eye purely organic ye keka niema ni bomwa na ye de agu ntuo nom ti se de bia tete na wonu adudo bia nom ana bia wotwitwa enubra bia si jaso na wanom se Maa Akos ne mfa hwengu eno ani ja beka gu ase na de ukuko bia si so na wo hwie bi nom na wo hwie no eye kama se adechi anu wa hiti no na wo kro no enti edu bi se no eye tetede no a o ene ye de abre wo enfifre betewo no na eyi ade efri no padua no ye kase ye di adanse wa ha amanfo anke befre no enya senketwa obi se na fu aye duku aye kese wanum nura enko onum 3p garlic mixture no chese ase bibi na eye no na ne yemu sanfro no ne yemu sanfro no o se ana da edro yam wa me ana ene ye ne se wonko ajanan so okoye osaba numbie o se edi be nansa no na fu na twe ne ho na ye ne basabasa ejai o se wafu ye kutuwa etima obofo no etimbobo ani so na ye atwa wahwe fom chese yare wo ye funu no enti sa wonum 3p a ekoka yade no amani nyina yia ba was a bit free na ho ato enti 3p de ene ye hwe general health chese yade a enro wei etumisa also bi won mo betra se ye obeka yare ne bebre enso edro ne ntimi nsa ye de Piwak natural I did 3p garlic mixture abedwa so no yesi ene otonchia wodi enum adro ne bi na hwade obi a wose wanya mojabro so wakwa enko wodi ene ye ntonchia 3p garlic mixture no 3p garlic mixture eni be na wotwe na nsabo so me no ko hospital ne ko check na hwade obi a wose wanya pressure a chese waya enko obi wose wanya siche yade unse esiche yade no eya yenhwe yedidie nso yie no kwasam esichire eyodumfu kumfu eno bi ka asa esichire de esichire yade ba enye no kore na emom too much of everything eye bad enti obi wonu akokwe wo sa esichire ya ne nsama no wajagu miloi eti yin ya suagu ebema yade eti wood no mu a kakra bi na de atum madam fu bi so no kwa won 10 years chiri da bia ne ho den yen ka se ni kra na emom ye ne nkakra eti obi won no se woda sori a na ne nsa ne nan na etititi oba bi so obu ne nsa emeye ka hu so oba bu nsa na emeye a fibroid na rebre wo no ye very careful nom 3p na enna ne moja no ne mesne nko oba de nka bu nsa ene nan ene num kama na abesene ko ba so wo se ba bebre fe eni kwa se ye kokoko ese de yade bebre obi wo se wa ye kese abroso wo se wa kese ne wa kese nom 3p na enyi saade no emfini padua no asem we ne obi busa se enti obi a wono so so wo ye tia saade ni mu no wontimi nom 3p a ba cho obenom obanumbi woni srade en chese woni yade bia na Maa Akos bi kro ono ye tia so sade woni ni paduam hwe obi otia otena kan mu aboze kan ne kofo ai sade woni paduanum wona nte kakra na wabre o da wontumi nna yade wom
na emfifre te wa najo yade wo ho think yanka se ne pakasiefo ne diabetes tiatiafo nya diabetes tiatiafo nya mojabroso tiatiafo nya stroke medofo 3p garlic mixture and a beboa. The number ni biem. Number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24. What the afrayin? The hawa one munra enkono. Kachire ye. Dok nti die ye me 3p garlic mixture. Ebetumi aboa me. Emwa beka se yade we die. Dear me pedoka some no so nya pesame nko Dabi se entumi a obeka kire enye se wusika obeto na adro ni obeka kire so ahu enso bu ono obon akoto no wano mato ogu entu de kumase ya kokolenak heba Dani heba ena Kriske ubenya bi ana uko ho so a hofo monko Albert Sam takrade fo enko AA Mensa ko foridua eye Gapsin Pharmacy ena wokọ wanso a mumuni Away Enterprise baby a Roma so dan si no ehwa Accra Okanshi Kwakins Walk eni ko Sam Heba ubenya bi Ekus Pharmacy ewo Ashaman ubenya bi Tema Community 5 Little George ena akọ Madina so a Health Alerts ewo ho no ma ubenya bi ena ura pharmacy mpo a ebi wo okwa wo so pe 3p garlic mixture ne enke tiefo se do ne wotoom ehwewa ebo ye container no eye green and yellow yentia dance kitua bi na afie nkomotwetwe nsi ye fem na kwa me taxi driver na enkane na misisi eso misisi na kame na to na twetweme bi na 3p garlic mixture no aboa me pa e dia ma number ko pe maga na ma Akoma te teme wo be ne mente nti mam nto bi so do ni de ka pa na say no Akoma hihime pa me to bi no me yentisi ade aja na me yafu ya ka so that me no me no me yafu na reduce ma and me body na come pa adoni mata adoni powerful ay powerful me see me ndia dance sa da mo do na e nwa papa me pressure ko so pan no Akoma na me bre sisi ato me no ma no ni nyina jai adoni ya mi nim de mo dia ye but masa bibi wo me se nya mi sra mo pa nye mo 3p garlic ya kamena na film wo kotoje ne waposo na asori a wo complain no se wonum 3p a ebegya ne se 3p garlic mixture ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops nyina mu Boru Pharmacy any herbal center BMO ubenya biato obo oso odwonso tentem num 3p ebia na bacteria bia benipedua num o se adwonso twa no se emoa bamu a ema odwonso tentem en wan hwe ya be ma ne de rubber koto be mem num 3p na garlic no enkumwa wa no na eye kama ye de enkomotwetwe ne si Boru Pharmacy any herbal center bia ana wo de afreye 3p garlic mixture Number ni 0248 92 88 24 0248 92 88 24 Edrono de empene sa obeto na wanom eni empesa enye kura entu do empene tifi wono so nsa bebo ama na abofom a fesi fom ho wo so ya no pa wonya akoko bi num ya na wabo bi awia na wabo enwumre na wabo Chese, debia bonse, oho denden 3p garlic mixture, me do fukoto bi sisia. Da se nene be dia ho adanse e, ne fa che ye numbi. Maa Akos numbi. Enti debia ye ho oden. Eye 3p. Da se ne ye beseshi. Ya me sha papa me nua ba ko na du papa bi. Na Royal Jopak Natural Clinic de ekwohwe. Ode pu akache, ode pu abetutu, ode pu abayira. Wo ba wo pa wo wonya Royal Jopak Natural Clinic. Wato 1710 bia ba hu ma wade. Wonya Royal Jopak Natural Clinic. Royal Jopak Natural Clinic e ba ye de ma me ne wo. Enu ntiri mesro nya sobrache e kwei. Na be hu sa hemfo chiri ye no bi didi bi achi. Anwona gaje na ajosu mu ne yewo. Ye ben se cheduma su rabank free 0246 18 0246 18 90 21 0246 18 90
021 na eni yeni enkomo papa na mom no enawie na nayere mama ye de ni eche Dr. Mensa ba clinic Dr. Mensa de mama maka say stroke hepatitis diabetes yare bia sisi yare bia yare Dr. Mensa entiminsa minim eni yare eno de Dr. Mensa ade ko ho no ma minji ndi say obetimi aye enti stroke yare bia kidney liver yare bia o de ko Dr. Mensa ewo anu aduro ewo no kwasem enu ti bomode ne bowra Dr. Mensa ba clinic some recommend herbal powder mama mesi eni akra wa bon wo ho yeni mpanyu se mama panyi kra de ho no ma ore fi asem eno an de ohia ye recommend powder onya bia ebe kai ka akra no so adwene mu ebebie bebre kuma se Dr. Mensa wokotwi oni Guinness depo hwene mu enkramedi na zongo junction man FM demo kasua oni sene esini ice cream hwene mu kofo duan kane ba bia na yekum nam no takraze oni secondary college hwene mu sunwane Presby junction wa takwa oni Dr. Force hwene mu goso main lorry station odunko no fin oni post office na hwene mu fe Dr. Mensa Dr. Wonder Cecilia it was 027 11 73 551 027 11 73 551 nene Dr. Mensa eni nkomo ye nuabema Ejay Samuel wo hwe ya brebia efitakwa Ejay nyame ensha pa wabo ye nua no a wo no cancer no so ka wona wabo mo no nyame enhira wiye pa na ene de me say ubetu kwane a fly away travel consult mama me say fly away de omo say ene omo de bibia ba 1 year working permit wo Italy na afa Dubai o pese okoye adwuma wo hon ma onu omo kwotena se na ye mon hyehye sika obetua na ye kakra bi omo be ye obi bia ma o pese oko US Canada ba bibia onu omo di nkenta wo so a obetimi akọ ye hia your birth certificate no passport fly away travel consult ye nyi sika ni se ye de ubetu kwanya ye mfa wontu ye di ehu ni ye ntesa ye wo kumase ahinsan bonsuom for 0543 0543 888 773 0543 0543 888 773 okay and you're not Dr. Mafo fertility about Dr. Mafo there awo ho sensem mama diabetes stroke bibia o de kwa mama wo so wa wo ba 2 years 5 years akra ne nante ko Dr. Mafo onom afi oba o na ma wayase mama mi so bi o sense agugu no ni nyina kwa Dr. Mafo ebe hwe ho enu nti ne sra wadafo ni e chere Dr. Mafo fertility about center atonso sra soate bisa ba say doctor oben Presby school no enye fedi agoro wa wo nwo koso no hwe wo ba nante onso koso no hwe Fred Dr. Mafo e was 0244 41 10 99 0244 41 10 and Dr. Mafo bejo so nemom enawia yusu tissue papa flora disposable handkerchief ene ye ntanse enfefa hanki ne kreso so eno ade ohia ye flora tissue o ye raba o ye krachia onya bi show botoma ba bibia wo bia se bi kakra bi na ade abobobo wanim na wo na wo sene ye flora disposable handkerchief na jididi nwa danse ye ede kire mo sa no na wo wi a enye no nko wo ma wo sanka toilet roll no we ye flora toilet roll facial tissue handkerchief no multi-purpose towels and a napkins nso ewo ho your flora tissues Mount Bisesia for distributor it was 0243 033 033 033 0243 033 033 and your top chocolate spread top chocolate de bia me come so when your breakfast bi pan bi wa wanum your dirty seminar onya pie bia wo de fa bi fifem eno anu no wo di abon so wanum nyina at fresh we ria no Mount Saka top chocolate 3 in 1 chocolate drink no and also the mereke sugar cocoa ye wie ne dada yo ya ni suhie fe 0243 033 033 na ema wonsa enkabi na yire na sese wonim enkunwanwa so bia ba bedadwa eye kuafonku na kuafonku no ye kama se eno no wonim honam ye oya wusisi ye wo ya wutipo kwa na paiwa wodi ni fa moma so no wanim a tipa ye ni na beko eno ahotutuo pa
wo de asra akuafo mama enu bi na atimi fibroid wo de fire ma na enu no ya akuafo semina no omu nyina ya baako ai nyina ya baako na wo de semina ni twetwe wafu no so sa fibroid anane wona mani sansa wo dware bia ebekọ wo bi o dware bia na wona me ye ne hene nti wo dware akuafo semina no a na de akuafo no ko na sra na chese ni nyina ya kama enu ti wo ko Samdora Enko Herbal Center Semenko Herbal Center Blessed Eba omu nyina wo keo Kumasi hei Jeff Eba wo Mankesim Polina Esapon Fiko Herbal worum wo konongo for Richmond Herbal Center ya wodi nku ni samina nwanwaso bedwaso na yi adwuma ebi mada wo 0249 18 45 0249 na yebekwa Currency Ventures Fakache one of the Zahara mission in the G capsule Saba. Mama me say J capsules no wo your ba sebi wo ho no ma na nso bi fi wase eba be ma gonorrhea syphilis enemu yare bia oba sebi o de pua enya no unya Zahara G capsules ne bia wo no no ma e ho bet na ho aye kama yo enu ti obennom na be mennom wo de mission no and benum G capsules no Zahara man capsules mama no so de enya ka man capsules da no wo say e be ma de e be boost immune system na afi wo awaye mmere e wo mpem no e be sie be ma sebi ne hu ni ho onum bia e Hindi eba mixture and also diabetes typhoid ni nyina ebetu ase be uko okanshi drugline pharmacy chemical shop biemu a edrewei and what does dia eba na sister enye fedi agoro for 0246 34 83 34 34 na emom ene Alaska Star Enterprise freo Alaska de bia meka omo wallpapers papa US Canada baby bia omo wallpapers there kama say na ewusi ufie asori dime bankers obia unya bisese odema e ho be kama Alaska Star Enterprise owo Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza Freno it was 055 411 48 78 055 411 48 78 kafefe talala mama kafefe no ode pua enemu yare bia mama oba asabi enka efri na se eba oba wo se want de mama unya kafefe ni bia ebesiese obema bi wa mama ne boxer mu be na ache ni nyina unya bia ebesiese ne nkwa no wo fom unya kafefe ebesiese kafefe talala dania ba kole na capidance mande ba obwase wo usko bi won kokko na se nkrofo friend we mu se ashote ena me se makache Harriet ye bia bagum enu nti monko na monko to bi 0207 183 819 0207 183 819 a health alert clinic mama health alert o baby on mo se na chima no embe yi o baby wa to okọ emficha na yawo ni nyina se wunya health alert diabetes ni nyina okọ ho no ma o mo besiesie o no kwasem papa enu nti sisi yade wo no pemu twetwon wo nase no body no ya ne mu ehyehew ni nyina ulcer ne prostate ni nyina na okọ omo ebebo ultrasound scan massage physio ni nyina wo mo eye na ashaman oni queens hotel hwene mu Medina post office wo health alert ben First Atlantic Bank no Kasua Crespo City Junction ben Block Factory free 0242 51 88 93 0242 51 88 93 ye beko Dr. Gbedema Herbal Center what the Gbedema garlic mixture ba mama me say garlic mixture no so wafu eya doctrine obi wo hono ma srade ankwanye sikafuro mama ni nyina ebetimi atwetwe stroke ni nyina adwuma etimi eye no no big man capsules ne Gbedema ko capsules ne be ma be no abom na afi ama wo ho ayede no atimi abo adwuma wo mpem Gbedema ko capsules no ankasa nso eno de obi a ye matim koko ni nyina ebeyi ni Gbedema ladies capsules eno so ma oba wasipi esita na wase ate aye dry na ho aye kama Goddess powder ne de wo asthma on try and share enka wo kan shi drugline tinata about center ashaman for ko Ecos pharmacy ne Gbedema pharmacy kan shi ne kaso Tribe of Judah Fred Dr. Gbedema was
0272 0272 42 42 22 22 42 42 0272 0272 42 42 22 22 72 na mame fa wei yentwe homra eneseba industry ye de NS ointment aba stretch mask beko nantemu apropro pimples and chicken pox wona mani sansa ekro dandruff wapep eye enka wudware wi na honam ye ohene wonya eye NS ointment kokosta tuntum sa chocolate ra akwa keto awon foforo so pese wonya ne color eye NS ointment awake natural capsules ABC immune system no be ma waye mrempemu wodi boss wa no wajemu wodwe so no wayase oba woni atenka wonfiti kromu nye mesre wonya awake natural capsules emenom na memenom enko cancer drugland Kinsok Repash Tinaten Baseline and Isif Mercy Rejoice Ubenya Biko Fodia for Monko Gabson Delight Drug Right and Bino and Koko Wusko be Hillside BB Pharmacy Kaswa Tribe of Judah Kumasi Daniel by Misty Kwalena Kabme and a Chris K Friend 0245 0245 07 07 99 99 15 0245 0245 07 07 99 99 15 ye twa ye ho aba ye ba ye be kwa ahoma no so ukwa no wanko fa be ma wo ho mpacho da bi minni ansa na question wo beda na wuni mpena bi a wona na da minni obia wujidi sister wujidi mpacho memu manimu ase o mpacho die na nimu memu manimu ase na die na won na efa hoka mpacho wasi wannan ka ben so wasi se memi discan ba dia oba yen so de bia mi discan ba akoma discan ba okay asaw no ho na gina kwashi me pacho wo ani san wo gre no wo yo ho ade mpacho da ya wona na tie ababa wayi se wo de masam ha no wotu wo kɔ hɔ ani na kwa akoda ni se ya ba wo se nya wo a waka wusinya wa yenko ye DNA first kabla wusi wuni wo ba yi di sika wakotete no moremu adi ni sika so aba beto abra me yenye DNA eno so twe ane twe enanu ayaba ye no ya asem we ya tena so edi asem no kan akoma asem Wednesday obeba ya ye DNA no okay ye wie ye na awokɔ eno wakɔfrɛ no bacho me ve wo so afrɛ me a adem dra pen of flame papa as edada and say obeba mo o maka asem no so me ko medika de ko bedu eno ne ya bedu kumase ya o ami tia lol fe kwasa me chi ba say woni ya beba betena se ya kasem no afa de free wo hu se na ba wi no ka chem papa so no mu ni nsen kan bia tinka ndo an ko pasan asan ya sa de ni bi papa se wo mu wa nti mem kan chem se de mu wo bia mo ne nka nti tumi nya ne papa no ana senka yenya baba we papa ne shemu a mejidi ye senka baba ye pa mbacha wo mrs me usu mbacha de me mu na me mu na ye oya pastor Julius ma ese mu no ba ni akwa chi pese o kire na anya me mama kire se o se yo mama bi o mama bi se ye ti biere obeda oba no bu kwase na ko because o ti ready kwase ya oni asem papa bi akoma na ma ade a enwo no se oba be si atam sika ani chesi be ma se bra be yi biye ne so se akwa na anya wo de a akamfo se oba woni no ni be ma o ne nyam entu le fa se oba no pa kana se unda su je tini a enka wo ana o ye biye ne ba wo ba se be sa biye ne no o wo se to pesika ba se na nyen ko ni na o ba se ba sa ko e bi na chesi akwa la anya wo de ama yes I be evidence that just all this because anya wo de ampa bi me to prove e biye ne bi no su anga se ba sika ba se ko oba yi akopɛ djuma ye kesio ani Baba, Brabili deal pa. One person be Wendy announce say, "What any fee any obuso mo e ma de say, mo be mo ba e kwasia mama, anya be biam, say kwasi pe on pe, obeyi aso be bi anase, obeja no he, no ma bi no, on pe no to pe no ma kwasi from bi camera, anya me di no, obi ani one Ghana city, obi ani two Ghana city, yes say, Brabili deal no, akɔn ya wo bi ama obi na say obi enti obi aka, ko ja akɔn na ko, so 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 ba akɔn ko ho ka, ababa ibe chess kanama. Mom, see you na sakra your dia. What we about now police show. Police is also my dear. Not just why you want to what baba asa brand. Okay. Hello? Hello? Yes, hello Papa ni. Mbachwa. Wujidi. Mbachwa. Wujidi. Mbachwa. Where to? Where obu mbachwa because when you need mbachwa there. When to because now no man be by or no soon the any koye se would ya almost separate
ti okwa ode ko boss no oba ne so onyem but o say me ho ba no otu firi ba chobo nti egu ba chobo egu ba chobo do sabi wu ni say wo ho nyem egu ba chobo na me pa chu wo tu firi be ma no ho no a wo kokotena ba bi fufuro because o de masam e ha no ho no otena e ho abosom ya na se fie se nkoko de matena 8 years da bia wo ko han dan no me ne tena akra 7 years na nkoko tena 8 years 8 years ti 8 years achi ansa na kwahye ba ho ba cho na me ko na menyam 7 months ti me ko wo ma me ho nya 7 months ka ba nkoko me ba 7 months na chi no start ba nkoko no start ba nkoko me ba nya 7 months no start ba na kanu kra kire ye ni o bia na o won doubt wone wo da ye no ne bra wo ye ni ade no enti ukọ nkọkọ no wankọfa be ma wo ho mpacho da bi minni ansa na kwashi no wo beda na wo ni mpra bi a wo na da minni obia wujidi mpacho sister wujidi ma mpacho menwu na ni mu as man de bebre me ho bebre se kura woni mienu awo woni wo mienu na te da ba ko mo do me me mami me se ba somo nyina ni se ma ya on peso beba se kwa bia mo be fa so be ba no ma ne mara mame na woni ne wo masen ba cho me yensa e ma me yensa ba cho mienu ne de wo se ne ma ba ko no no se nye ne ba yi ti na mienu be ye ne ma na ba ko nye ne ba enke ye hunu ye mema atwi da wora wo mu ba pani no mo twe ne ho da wora ba pani de bibia tumi si aha na de twoto de si dan ena Daniel kwase kwakasa nye ne ba no wane nim ono na nim ni sister chemi mu ono na nim na nim aye nim ba go se ye be ma femne mo mishane nsoma me se ni da so e ba fere ne kede eni yade wo mo akwadre wo mpa ete wani so yo wisi eye cataract ne eye pressure nyina no baby o ma specialize pa ye ne yade hwem wo ba wankasa o maame o papa bi unua bi wadanfo bi wani yade ne yi a eni da so e ba clinic ne ye kanfo wonom e de ama wo henia ne fibroid diabetes enu munka stomach ulcer hepatitis pressure ne hypertension yade aka e ye bonus e de ma wonom lab test ne nyina bi oye le wo mo diagnose ansan ya hwo yade enkran o tabora alhaji walako junction kumase patase brother man kwada so estate free 0540 864 232 0540 864 232 na Grace Gift back in the laboratory services kumasi Oshum school junction Oshum mama from Barakesi road Accra new Achimota okwa mamin monyamfo bia onimu de ene wo ho na sedi wo besi ahwe wo no onua wo akasa bagi wonsam enu nti yade bia awo na wo pe yade bia fibroid yade chese yade ben ko Grace Gift back clinic omu want to boasie nipa ho for 0543 320030 0543 320030 hello we didn't be free me mama yeah any gacho you are ma ko di tukuni kese for two market and papa two market papa for me from two the year go ko ni dia juma ya kake mo kan se uti eme afemna bana se ne ba ba fe dia mo na ka on la ni ni dia no e ne ba me se ne ba na se ya wono ka kwa ti ti e ba yi di chewo na so ko ogofo na tio wa nyi ne ho so da wo wo so ba ni tukwa wo ko teskaba e ti ya fa na ti ndi be ma no ko ba na ko ye bi na ko da nta awon da so a nke ya na se e mano ni wo se me bi ni musudani nti e ya be ma we be ama mama ama nyame ensha papa yona pharmacy or the pollen capsules and an ointment and aba e shiko kwase deku nti wonum capsules no atopa ye na wo the ointment na fifa de afifi wanimu na so e be pro frɛ 059721 6047 059721 6047 midin at the Maa Akos abusia pani samia champion wono ene dia godie mu nsɛm akwatwi ba breman to so nyu afidie no mfiri ha tina ya ne yentina Akoma FM ya wagodie mu nsɛm ya wagodie mu nsɛm but me said the mani afiesia chei ya I'm a sportsman na say about 3
to 6 we are time no dia media omla nam ni nyankopon tie adwa mu di nkomo eye lifting ne yanom lifting sana we are shaking the Akoma Sports in afternoon time to evening. Hey, Akoma Sports, no doubt about it. 87.9